may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Intaray da kanumait ni kasinsin mo a Merlin ija ospital nena bakit? Miso ba ti pagsasaritaan da iti group chat may nga kakabagyan itay? Apay ka no? Ti damag ko kat na-stroke ka no? Sino ngayon tagla ko iti pwesto da ija palingke? Nukasta tinapasama? Ay, day tati santay nga mo. Ay, sayang dayjay. Ino sana maasikasaw dagiti anak na ay ipasublat dalat takuman kanyak Na, adamit tin pwesto ta bakit? Unang mayat, numanayunan pa, lakay. Imbes na madanagan ka taad da iti ospital ti kasinsin mo, saan da ti pwesto na ti paginteresam? Una, tanuawan mo't laeng ti maaya banda nga agbantay, sayang laeng da jay apwisto. Si kamot gayam tinagbantay dito'y pwesto yaw, Jomar kaanakan. O nanti, saan pa yung amin ang nagimbag ni nanang? Kay tasino ngay tinangbantay ken kuana. Ti kabsat ko, anti. Kay anya ti plano yaw iti pwesto yo dito'y palingke. Ituloy yo kaday, unaw anya. O nanti, ituloy mi. Taiso tinagsaritaan mi nga kakabsat. Ay, kunak ano saan nyo nga ituloy? Ay kat asino nga iti agbantay no at da trabaho. Agbirbiro kami pailangan, anti. Ay, kitain nyo ata narigat agbirok iti mapagbiaran nga agbantay. Wen nga ro, anti. Magando, basta mga ala kayo laeng dita kat itaraydan to ti kwartayaw sayang may. Agyaman na kiti concern nyo, anti nena. Di kayo madanagan. Tapilyan mi ana imbag ti pangitalkan mi iti pwesto mi. Kumusta tilakad mo, abi ading ko? Nasayat lat tamot man ang Flora. Dapat ti may isang interview. No, makapasaak ay mabalin kun ati mangruging agtrabaho. Naimbag ka pa'y, ada pagtrabahoam. Uray si kamot manang. Awanen Awanan? Agawi din ti anak ni Nana Saria, kat saan da kanon akasapulan ti babaunen, ta isudan ti mga sikaso iti inada. Ay, pudno ka di ti bagbagam manang? Ay nawaw, iti panagkunam ka di kat agulbudak kang ka. Ala, kasaritam to nga rod ni kasinsin Jomar Ada nga taan mo na apagtrabahwak. Nadakamat na kanyak nga agsapsapol da iti agbantay iti pwesto da iti palingke. Amumot, saan pa'y anaimbagan ni nanang da? Naibaga ni abi nga agsapsapol kayo kano iti mangbantay iti pwestoyo kasinsin. Awan kasinsin. Awan ka di pa'y nabirukan nyo? Awan pa'y nga ron kasinsin. No awan pa'y, siya kun kasinsin. Nay, sigurado ka kani kasinsin? Manutisweldok iti may sangal daw. Minimum latta kasinsin. Siyak nga ruden kasinsin. Kaano amang rugiak? Lumanusam ti masapang agrieng, mabalina namang rugi ka inton bigat kasinsin. Ayun kayat ko day ta kasinsin. Mapantang arod ije palengke no bigat, ay isurok na kitinaskin nga aramidam kasinsin. Wen kasinsin, dagasen nakto ije balay mi Agyaman aklaunay tanagbuluntaryo ka kasinsin. Saan akon amarigatan nga agbirok. Ay nawaw, syempre mat akasinsin, kasapulak launay ti trabaho ita. Panahon kan dito'y kasinsin Si kamot din ti makaamoy ti pwesto. Wen kasinsin, di bali ata insurong matendag itinaskan nga aramida. Un gayam, ibatik dito akwarta ka. Ay nawaw, paraan niya day ta akwarta kasinsin? Umay ni manong roko dito'y pwesto no madamdama. Ited mo keng kuana dito akwarta kasinsin. O sige,
Day talaan ka de? Wan, ano masapa amal pa si trabaho kinton malam, dumagasak dito yung pwesto. Ngumno ag-overtime kami. Inton bigaten tagsapa makaumaya kasinsin. Okay, kasinsin. No sa anak ang makaumay, iyawid mo pa ilaang ti koleksyon Mabalin mat nga iturod ko iti ayan yo kasinsin. Sa anin kasinsin? Aramidom latan ti imbagak no bilang manta sa anak ang makaumay. Kuryo lakay, si kapay laang ti aglako dito'y pwesto tayo, wait. Ay dawaw, sa dino ti papanabakit. Mapanak man iti pwesto ti Jomar. Apay ang mapangkaitayan da. Anyat aramido mi jay bakit? Mapan ko lakita ay, no asino ti pinagbantay da ita. Ada trabaho ni Jomar ita kay. Pasapul ama-amwab. Ay, di tabangir mo lang ti pwesto da. Anya kalak, tinaya. Inton kon, adaman maisawang mo dita. Agkalma ka lang. Tagan anadak mo tun ita. Agawaam nga rot Di ka man mabayagan ni Jayan. Wan! Agsubli ak tumutlaang adagaw. Mapanak la agsirip. Takitaag no adan na alada nga agbantay. Wano awan pay. Mga no saan tayo nga mo ka saan daman gayam nang lukat. Sayang laang tibay bayadan da nga abang. Good morning! Ne, da kayo matgayam day ta antinena. Na, si gayam tinangital kan da iti pwesto da Flora kaanakan. Siyak nga rod ante. Yay, nariga mo lang ti agbantay iti pwesto kay. Nanguna ano agsasaro no ti gumatang ante. Makapatikaw no dadduma. Ay, amom ka day ti araramida. Amok ta insoro ni kasinsin Jomar ante. Kita tamagan no sikat ti mangipalugi ito'y pwesto da. Uray kaskasano kat amok matkit di ti araramidak ante. Awan pagdanagan nyo, ta saan da ang mabangkrap no siyak ti adda dito Kahit nang lukat da ka de, wanaw. Wait lakay. Sino tinangital ka na iti pwesto da ngay? Adamo ni Flora ijay. Ni Flora, kasinsin mo't lang ni Jomar, tinala da. Masurunak iti dayjay a Flora. Dawaw, anya lang una iti pakasurunam. Una, tay manugot kit din nga isaw ti agbantay. Kasapulan na mo ti kwarta Dadaulan na kit din ti plano. Ti planom, amang tagikwet ti pwesto ti kasinsin mo, kasta ka de. Di pa lang kami nag-surrender na kita atatao, tasublatag ti pwesto da. Ay nawaw, awan ti maarabidam no ituloy da Jomar, tinarugyan ti inada. Italaang manan nakita ka kaanakan Jomar. Adumot ngamin ti pakakumikuma kanting. Ay, kumusta nga iti sales show? Okay lang, anti. Adalat tamot mo or no? Nabangan mo't no, saan nga mo ni Flora akasinsin mo, ti ararami dun na. Itilas o din na maabulan na pa nagtrabaho na. Kat awan mo ti dakas anakita kenkwa na, anti. Ha? Abangan no pamarang na lang dagita. No shot ti sika, mangikabitak iti CCTV iti pwestok. Iti kasta, amok no anya ti mapaspasamak ijay no awanak. At damot to nanti. Hindi pa nga dati CCTV jay. Ay, kunak no awan pailaeng. At iso nga oray ka na yung awanak ni Jante. Amuklat ta ang mapagpiara ni kasinsin Flora. Ay, adakin ka dayta. Kasanad na kaya tiyo asawa nanti. Awang mo kide. Alala, agpatuloy akaw. Tadapay napatag apag na kanakan. Okay, ante. Agan-anad kayaw. Ay, umayak man makitugtugaw dito'y pwesto ni kaanakan Jomar. Anya ti masapulyo ay ante. Ay, awang mo kide. Kaya't ko lang ti agistambay dito. Sige lang ante. Agtugaw kayo Naimbag man, saan ka maumuma dito'y Flora? Saan mo't ante? No siya klamay sa.
nasaysaya at no pumanaw ka dito yay. Ay nawaw, anyat kayat yu asawan ante. Ay, panawam to'y pwesto abang bantayam. Agsapul ka laangan iti sabali a pagtrabahwam. Nay, saan ang mabalinti kastante? Apay, di ka mabutang ay ah. Anya ko matipagbutngak ante. Yawon ah. Tamagan no inton madamdama ka sika ti mabalitan. Amangan no sikan tumulaang ti madaksan. Saan kayo ang maawatan ante? Apay ko maamadaksanak kat awan matdakas nga ar-aramidek. Sige ah, adakin ka no saan ka makarigna. Basta siya, inbaga kung ti kayat ko nga ibagakan ka, tapnaw matulungan ka. Apay akas jeti na ibaga ni Antinena kanyak. Anya timbaga na ka manang Flora. No saan ko kano akayat ti mabaliktad kan madaksan kat pumanawak kano. Saan ko kanon nga asikasun ti pwesto da kasinsin Jomar. Ay nawaw, apay ka numat. Day tangarot ti saan ko ang maawatan ading ko. Awan mat amok adakas nga inaramid ko. Amangan mo't no umapapal laang ni ante. Wenno saan? Amangan ay birbirok naman nun ti saan tayo apagkikinaawatan nga kakabagyan. Kasaritak tuman ni kasinsin Jomar. Ay waninsan, ibagamkan ko natin imbaga ni Antinena ken ka. Tapno amuna mo ta, may samot nga minasugsug day jay nga Antinena. Nang lukat ka day da ka anakan Jomar, lakay. Wan mat bakit? Asino nga iti ada ichay? Eh, sino kumapay? Ni kaanakan Flora latta. Ay nawaw, san pa'y kayam apimanaw day jay babay? Hindat ko na. Ay, adaya mait. Pimanaw kong kunamay. Yeah. Di kaya't ko asawan. Kat saan pa'y gayam apimanaw ni Flora? Sulat ta gayam ti mga asikaso iti pwesto da Marlene. Apay ko maapumanaw. Kit nadamag ko amayat titulagan da kin Jomar akasinsin na. Winaw, sinugsugan man ngaminan ni Flora. Iso anam na maam apumanaw. Da ito'y tinaornong a koleksyon itang aldaw? Wen kasinsin. Ay nawo. Medyo takkel mo ta. Wen ata adumat customer ita kasinsin. No kasta ka na yun kat mayat ko ma. Bareng kastama ng ti maornong a sales no bigat. Ay wen gayam, awang ka dinadakdakamat ni Antinena kang kakasinsin. Kas kumaitaan niya kasinsin. No adda ti indandano na kang kaama ipapan kanya. Awan mo't malagip ko kasinsin. Apay nga ron akas jeti panagsasauna kanyak ngay. Anya timbaga na kin gaya. Pumanawak ka no saan ko akayat ti madaksan. Anya? Jak maawatan no apay apapapanawon nak. No apay akayat na nga agsapulak iti sabali apagtrabahwak. Kimaro man siguro ti kinamanagapal na iso akasta kasinsin. No adday baga ni Antinena kin ka. Di mulata ni kaskaso. Sogsog day diyang anti tayo. Mahilig nga garamit iti pag-aapaan tayo. Antinena, naimbaglangan, tanaranaan kayo dito'y balayo. Anya ti masapul mo, kaanakan. Apay abot-but nganyo ni kasinsin Florante. Ay nawaw, siya, but-but ngag ni Flora. Wan ka no matante. Imbagayo ka no apumanaw iti pwesto abambantayan na no di na kayat ti madaksan. Na, awan mo't imbagbagak akasta, kaanakan. Iso matindanon na kanya. Taure iso, kat mas daaw no apay akas jay ti ibagbagayo. Ay, no siya, nadalaws ti konsensya, kaanakan. Awan dakas nga insausawang ka. Naglaing kamatay nga gulbab. Ay, no saan ka akasarsarita, di ka sumanaunita, guryaw. Nangag ko, tinagsaritaan nyo kini Jomar itay. Kat amuklatan nga agul-ulbod kang kuana. No ibagat ti pudno ken kuana awan Ama nga, no agsubang kami lang. Apay ngamin nga agar-arabig ka iti pag-aapaan nyo nga agkakabagyan. Ay! Saan man akong komporme ti salsaludsodom dita si Kaguriyaw. Adaw, ti pampanunutay. Nayunang paylaeng mait. Kasanaon, no saan nga kinaawatan ti dwakit agapada, gapu iti aramid mo akasta. Nalpasan ti trabahom kasinsin? Kuwan kasinsin, nalpasan ha?
Isumot lagayam ang nga nasapa ka nga imay dito'y pwesto yo. Kuwain. Ay, gayam. Nakasaritak na antinena. Kit aglibak pa'y laang amin. Awan ka no imbagbaga na akas iti na ibagam kanyak. Apay nga ilibak namanen. Ipabuyam man laangan ti CCTV kinkwana. Amangan no aramidak da ita. Kit mapabainan mo't unay kasinsin. Jakman kayat ti kasta nga ugali ni auntie. No anyamot nga ta ti maganab na iti kasta nga aramiden na. Kaya't nalakid di asubladan ti pwesto. Iso asugsukan na kamutain. Interesado aya? Uy, iso tindanon da kanyak. Istoryahan na kano iti sa bali ang tao. Ano ma-give up ti pwesto kat sublatan nanto kano. Isumot lagayam Di kayat na pumanawak dito'y. Ngam di nanam namaan na mapasamak deta kasinsin. Tasaan ko nga i-give up ti pwesto mi dito palengke. Ituloy ko tinarugyan ni nanang. Jomar kanakan, nakitam tay tricycle aginatang da Flora. Apay ti tricycle, Dante? Ay, nawaw. Saan ka kadi amas daaw no nangalaan da iti kwarta nga ingatang da? Saan, Dante? Apay ka di? Nay, hamangan mo no kinupit na iti pwesto yaw. Oo na yun, Dante. Apay akasta kayo? Daklaw na, iti pa nagtalak mo iti dayjay akasinsin wow. Wan ata mapagtalkan mo, Dante. Di ka mabutang. No day tantaw, ti pakabangkrapan ti negosyo yaw. Di yuman perjen ni kasinsin Flora kanya kante. Saan kay nga aramin iti istorya? Taamok tinagtawdan ti kwarta nga inggatang day ti dayja tricycle. Anya? Ore mamin ano pa'y asugsugan na kami ante. Saan kay nga agbaligi? Isungag sardin kayo, tasayang lang ti banugyaw. Kanya nga ita. Nakangag kakit din, iti ka nakam. Kay naragsakan? Saan ba't kinde? Ngambili baklaunay iti dayjay aka anakam. Apay ko mga agbilib ka kankwana. Wala. Ta iti kasday nga edad na kat nanakam. Sa nakas iti daduma dita. Naa! Siya kaday tipat patamaam. Guryaw! Anaking ka ano na pasagidan ka ba nay? Ay na, Guryaw! Saan asyak ti pagpungpung tutam? No di mo kaya't apagtalawon ka! No pagtalawon na, mapanak iti ayan ti anak ta. Si kamot lang tagparikot no awanon maibaon mo. Anya? Aklunam ngamin nagbidot ka. At da punto ti kanakam. San anasaya at asikapay laang abakbakitan ti agaramid iti rason. Tapno agaapa dagiti kabagyam. Ay, nawaw! Agbalin ka apagwadan iti padam a tao. Aganad ka iti sao ken aramid mo. Liklikam ti anyaman nga aramid amang itunda iti riri. Iti kasta, saan ama perdi ti nasaya at alinangan nyo nga agkakabagyan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino ti akin kukwa iti nalawa adaga iti asidag ti pag-abangan ta, Dennis Lakay? Dagata kasinsin Simeon dayta, Nelia, bakay? Aya, Wow, mangrugi iti dayja talaw. Agingay ti punti mangga. Kukwada mo't lang dayta balay amakitkitam dita. ay nawaw, daga maggayam ti kasinsin mo ti makitkitak. Wan mo naman.
Nag-migrate da lang iti Canada. Tanapin pintas ti biyag day jay. Itala ang anaamuak day taa. Apay ka day bakit? Amangan ki din umanugot da amulaan ta ti dagada. Tapno saan ta ng agabang ditoy. Diyak lang siguradaw. Numanugot ti kasinsin kaw. No siyak ti sika, i-message mo ti kasinsin mo nga ibagbagam. Tapno ada pag naadan ta abalay. Kan barang makalibrita iti abang, no ilibri da lakit di ah. Di bali ata kas na kunam itay, kat napintas mo tan ti biyag da ije Canada. Siyak day daw kasinsin simyaon. Kasinsin Dennis, Wan kasinsain. kung naglagit din o sino tinag-text itay, sigamot gayam kasinsin. Anya ti may bahay ko kayong ka kasinsin. Salod-sudak laan numabalin amulaan mi ti dagayo ditaoy. Sa dino dahin nyo itaya, Agab-abang kami dito asidag tinalawa a dagayaw. Kat napanunot may amulaan ti dagayaw no manugot kayo ah. ayaw na. Mabalin na tamad kasinsin. Sayang agpaiso dahi ta. Iso na lang ang tawan pagbayad mi ti abang kasinsain. Di ka madanagan kasinsin. Tasaan kayo asingiran. Mulaan nyo lang tanong kayat yo. At dapat magtibalay dita ang mabalin nyo apag nadan. Tarimaanin nyo lang kasinsin. Agpaisaw kasinsain. Awan kasinsin. Awan parigot dita. Mayat mutlaang numulaan nyo. Tapno adda mga sikaso. Ay na, ha! Agyaman aklaw na iti kinaimbagyo ka na kamay kasinsin simyon. Kat anya nga iti imbaga ti kasinsin mo lakay, imanugot ka day. Wan, Naimbaglaangan ta inawagam lakay. kastao na iti bain ko kenkwana. Ngam inturuturod ko na ah. No kayat mo ti makalibre, di ka agbabain. Pudno lao na ibakal. Dahil tamo tinaadal ko ken ka. Mabalinta kanupay ti agnaed iti balay a pinanawan da. Nagsya at no kasta lakay. Saan tayo nga agan-anos iti simple akalapaw tayo? Inton bigat. Agdalos ta ken rugyan tamutten ti mang opirit iti dagada. Mulaan takit day. Adupay danom. Nalawa ti mulaan talakay. Wan ah. Tano nalawa. At adun to ti maapit ta no mamulaan ta bakal. Anyat ko nam, lakay. Nagsarita kami kan kasinsin Dennis itay, bakit? Ay nawaw, kat sa dinong dayan ni Dennis. Nag-abroad gaya man? Saan? Iti cellphone di nagsaritaan mi. Ay, kunak no nag-abroad mo tanday dya akasinsin mo. Adada iti lugar tayo. Kaya't sinaludsod na, numabalinda amulaan ti daga aginatang tayo jay. Imanugot ako na, Day talaga yam. Okay na ang mo't kanyak, lakay. naibagak matlaang nga agnaid da iti balay tayo. Ngawa mo dakis na di talakay. Tulong mo matlaangan ay ti kasinsin mo. Barang makaurnong damot nga gasawa. Huwag nga ron bakay. Diyak laing pagarok nga aging gaita kit agab-abang dalat ta. Apay, awan ka di pa'y anak da? At damay sa, Ay, kunak no awan pa'y. Mayat mo't kit di ano mulaan dati daga tayo jay. Sayang nga agpaiso no saan amamulaan. Nakita ka daldalusan nyo ti daga da kasinsin mo asim yun. Dennis ka anakan. Mulaan mi manantay. Ay, nawaw! Ay, nagpakada kayo kaday, kadakwada. Wan nantay. Amuda mulaan mi ti dagada. Ay, nasaya at mat no nagpakada kayo tapno amuda. Siyempre mat antay. San mi abasta mulaan day tano saan da nga impalubaws. Wine, makatipid kay lakit day no kasta ka anakan. At dapat ti balay da pag naudan yo. Wan nga raw tantay. Ket no bilang man taad dati maapit yo. Rugyan yun tumo nga minin ti agurnong. Awan pa'y matantay. Karugrugi mi lang. Ay ket ibaga ko na tapno saan nyo ang malipatan. Agurnong kayo para iti masakbayan yo. Ta saan tayo nga amaw no anya ti mapasamak kadagiti sumarsaruno nga al-al daw kaanakaan. Dahito iti listaan tinatangin lako tabakal. Ay nawaw, dakkel maggayam tinaurnong lakay. Wan nga raw bakal. Natsambaan ta tinangina presyaw.
Kalpasan ti 5 atawan na pa nagmulmula ta iti dagati kasinsin kao. Nagswerte ta mga laan. Makaraman tayo mutten iti naimas asida lakay. Una, magatang tayo pa dagiti kayat tayo agatangan. Nilya bakit? Ag-shopping tayo man lakay. Ay ka, una, mabalinlat ta. Itala ang achimmamba tayo. Isong aginjoy tayo man Gumatangak tumat iti baro a cellphone ko. Gumatang ka iti sagay sa tayo. May sa para kang ka. May sa para kanya. Kan may sa para iti anak ta. Nagluto ka nga rodan. Tamasapa tayo amaturog itabakit. Tapno masapa tayo mo't nga agpasyudad inton bigat. Ipadas tayo mamati ko nada as shopping. Dennis kaanakan. Sa dinaw, tinagapuan nyo itay 2:00. Ija syudad ante. Nagtaksi kayo pa'y. Wan ata na pumpuno mga minti jeep. Di dakkel mat, ti binayadan yaw. Ayaw na. Arkila ante. Apay ka day. Talaga adakkel tinapaglakwan yo Dakala talaga. Iso ang nag-shopping kami ante. No, adda na bate, abayad tinatengyo. Igatang yu kit di iti daga. Tapno saanen masapul nga agab-abang kayo. Ay nawo. Nasapa pa'y mo't ante. Nakayugi di mo. Ay, saan atong palbiyag kat agsuswerte kayo, kaanakan. Awan pagdanagan yun ante. Tagmula kaming tumanan. Kasanungay no. Yan timot. San ama sa hapol ngay suro na kami. Tadda mo panuno menteng. Amumi mo tara kami dun may. No sa anak nga agkamali, ni Auntie Evelyn ti kinasaritam iti kalsada itay, lakay. Yan ti Evelyn ngagpaisaw. Ay nawaw, anya ti imbaga day di abakat kang ka. Sinaludsod na no naggapuan tayo itay 2:00. Kat, Imbaga ka nag-shopping tayo. kat, Agpakalaing manin Nadda ka no tinabati abahay tinateng tayo. Kat igatang ta iti daga. naa, asino kumamot amang ibaga iti kasta? Kwarta na aya. Naku nampay baka. Saan ang masapul nga isuro data no anya ti pangigastusan ta iti kwarta? Ngamen, addamot bukod ta panunot. Isu na laang aya ti amuna ti agplano. Kumusta kayo matindita, Auntie Evelyn? Ay, nasaya at lata, simyaw kaanakan. Ay, wen gayam, nadamag yu kaday. Tiyan niya, Auntie. Ay, chimambada kasinsin mo adenes. Aya, Wen kaanakan, dakkel ka naw, tinapaglakwan da itinateng, anaapit da. ay kat nasayat ano kastante. At da sukat ti bannog da. Ay, puno laon, ay kaanakan. Nabayag may ta naggargar din da. Ang italaang at chimambada iti mayat aprisyaw kaanakan. Ay, iwan gayam. Ada ka dininanang mo dita. Aday tirwarante. Iso tinang ibaga nga awagan kayo. Takayat na kayo kano akasarita. Ay, winman, napayag asaan kami ang nagsarsarita iti kapsat ko kay. Mabit lang, Auntie. Taited ko ti cellphone kan ko na. Kumusta ka, Sinsin? Kasi ti sigaw. Nasayat latta kasinsain. Damag ko kat chimamba kayo kano. Asino tinakadamagam kasinsain? Nadakamat ni Auntie Evelyn kanya, kinsan. Ay nawo. Inunanak mo tanantay. Di ba halilatan Nasayaat no natsambahan nyo ti meta presyo ka, Sinsin. Wan nga ron kasinsain. Italaan. Wan gayam. Mulaan mi manin ti dagayo Sige lang ka, Sinsin. Awan pa mo't kiti plano mi iti day tadaga. Ay na. Agyaman aklaw na yung kakasinsain. Dakere na tulong yung daytoy kada kami. Okay, agpakadakon ka, Sinsin. Tada na patik apag nami ita. Awagan kan tumanan no makawayaak. Ay, kat nasaya at ano chimambada lakay. Wala, hindi pa yung aggargat din da. Barang makaipundar damutin ita. Sigurado day tan bakit? No dakkel tinapaglakuan da. Talaga nga damot maipundar da. Wala, no? Amo dati agplano. No, amo dati pangususaran da iti kwarta. Sa bagay mo't kiti Ang amuda mo't siguro. Amuda mo't tirigat aggarden. Pagsaritaan tanto, ti maipapan iti day taaba naginton malam lakay.
Ay, agdigos kakit di mo tan. Tapno saan tayo maladaw iti pagnatayo. Ni nanangay, nagdigusan? Nalpas itay pay. Si kalaang ti maururay. Iso nga agawaan mo tan ti agunay. Anya nga tanong ila ako ta ti daga tayo bakit? Ti daga tayo, mulmulaan ti kasinsin mo. Wan bakit? At dati napatig apang usarak iti kwarta. Ngam kurang tikas onhan ko. Iso na panunot ko nga ila ako tayo lahangan ti daga. Si kaman lakay. Wan sa amin ngagpaiso Saan ka di nagmulan da kasinsin mo? No bilang man ta nakamula da. Urayan tayo ang makaabit da. Malaala, adakin ka day talakay. Sikati ag desisyon. Takwarta mo tinaigatang iti dayja daga. Awagak to ti kasinsin ko. Tay bagak ti plano takin kwa na. Iti kasta, may saganaan da. Wana, ipakaawat mo ana imbag iti kasinsin mo lakay. Iti kasta, awan pagsakitan tinakam da. Na yan, di kasta mapaspasama. Ay nawaw, asino ti imawag aya, lakay. Ni kasinsin simyaw. Kat, anya ti imbaga na apakasiksikuram. Ila ako da kanumat ng ti daga amulmulaan ta. Anya? Day tatipod na baka Apay nga ilako da, kat adan na imula. naibagakin kwa na. Kati ko na, urayan da ang makaapit ta. Nay, apay ngay, nasurok asa nga pulo atawunan adat tatimang suksukay iti dagada. Ita, kayat da nga ilakaw. Day tangarod ka, bakit? Sapay na ibusmutan, tinapaglakwan tayo, tinatag. Kanawanan daduma apapanan tayo. Bakit? Ilaban ta, ti karbangan tayo. Anya ti aramidum lakay. Ibagak iti kasinsin ko. Asan da nga ilako ti daga? Kaano pa yung nagawit ka kasinsin simyaw? Iti kalman laang. Naturugak iti andaan ti Evelyn. Ay nawa, di mo matimbagbaga nga agawit kagayam ita. Nagteksak matkin ka kasinsin. Ay nawa, saan ko nga rod anabasa ano kasta? At ang amin ang tinakasarita mi abayer. Parag ko nakit na kay pundar kayo matan. Ay, kuha kasinsin. Awan pa'y nga raw. Nay, kasano nga rod ta? Apay asaan pa'y katsimamba kayo man? Saan nyo kumapay ang ilako ti dagayo kasinsin? Nasurok asa nga pulo atawon akirtiker kami ditong. Anya? San ang mabalin na basta ilako yulatan? Tawan daduma ang papanan may kasinsin. Tibayag tinatang yung ay. Nalabos kayo man. Da kami tinangsukay iti mano atawan. Ita, ilako yulatan na kasta. Bakit? Adda parikot? Oh, anya ti parikot lakay. San mo't akayad da kasinsin Dennis ama ilako ti daga? Agpatangkan daman. Ay nawaw, apay ka numat. Tanasurok sa nga pulo at awon ka no ang nag-caretaker dahi jay. Kat, tagi ko ang damatan. Jakman na mo kadagi jay at tao bakit? Ay, sakbay pa yan nagawid ka dita, kat naibaga tayo kadakwadan ti plano. Apay, awan ka dito na ipundar da? Awan? Naa, ay, sana mabalin ti kasta ka panunutan dagita tattao, lakay. Lintag ti gambrot ti kasta. Nasuro ka sa nga pulo atawan ang nakalibrida. Ita, agpatangken dakit den? Dahi tangarod kat bakay? Saan mo kanumot akayat nga ilako da simyon ti dagada, denis kaanakan? Tawan dat duma papanan men, tay. Napay, naibusan ti kwartayo aya. Awan na ipundaryaw. Awan nga rod. Nangus-usaran nyo nga itibayad tinatengyaw. Amuyo dahi tanan, tay. Idi chimamba kayo, imbagak agumatang kayo iti daga. Itay bagam kanya, nga awan na ipundaryaw. Awan nga rod. Ay na Dennis aya, saan na maiparbang nga agpatangkin kayo? Noan niya ti plano ni kasinsin mo asimyon iti dayta adaga, ay awanan maaramidan yaw, takukwada mo dayta. Ngamda kami tinangsukay iti dayta adagan, tay. Nasurok sa nga pulo at awan mo dahi jay. No saan nyo akabailan na bayadan ti dagada, ay di kay agpatangkin. Kilaw ti kasta akapanunutan yaw kaanakan. Sana parikot ni Simyon no awan ti papanan yaw.
Ta, responsibilidad yaw ti agpundar para itibukod yu abagay. Awanon, talaga nga ilako damot tan tidagakan balay dalakay. Hay, kasapulan nga gabang tayo manan. Sapay adda agab-abang itinagabangan tayo idi. Un nga Rob, ni Tata Danilo ngay nga ta. Amangan ko nakno day paabang na day jay. Ayun anya. Ipadas mo man nga agpay so ti makisarita keng kuana. Un bakit? Mapanak itayan da kalpasan ti panangan tayo. Ibagang maagpatakder kamatla ang iti kalapaw tayo. Un bakit? Barang adda ipaabang na. Ay, sapay la kumaa. Awan mo't tandad duma apapanan tayo. At dan nabirukan yaw apag naudan yaw kaanakan. At dante, Sa dinaw. agabang kami ti dagan ni Tata Danilo. Ay, nasaya at mo't nga rod no kasta kaanakan. Kat ituloy yung manan ti agkarden. Un tayo sulang mat ammo mi at trabaho mi ante. Malala, anusan nyo Ken kitain nyo nga men. No, adda mapaglakwan nyo. Rugyan nyo mutan ti gumatang iti daga. Iti kasta kat adda papanan nyo. Un ante, Di yu manan ar-aramidon ti kas iti inaramid yaw idi chimmamba kayaw. Sayang lang ti kwarta. sayang agpaisaw. Ngamsan mo tan ama isubli ti na palabas ante. Ay, saan na maisubliti na palabas? Agam, agbalin nga adal kada kayaw tinapasamak. No adda ti kwarta, planwun yaw na nasayaat. Tapno adda pagbanagan na. Di yu sayangan ti gundaway ama pasayaat yu ti biyagyaw kaanakan. Ay, nawaw! Di mo tagikwaan ti daga asaan mo akukwa. Agbalin ka kuma analintag iti amin agundaway. Kat no dumtang ti oportunidad a mapasaya at mo ti biyag mo, aramidam. Ngamin, tinapalabas wenno tinalpasan a napasamak kat saanen a maisublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agawid ka din, Vivian? Ay nawaw, syempre Sa dino kumapay ti daduma apo panakngay. Kat nalpas matan ti trabaho. Itulod ka na. Sigurado ka kadi? Wala. Tapno saan ka mabanog ngagpilpila? Saan nga ta nga agunget Awan pagdanagam, tawan ammo na day jay. Numaamuan naman, siya kung ti makaammo agrason. Okay, adakin ka dayta. Aramidag ti amin para ken ka, Vivian. Sigurado am laeng. Adi na maamuan ti maipapan iti relasyon ta. Tano mapasamak dayta, nalpas ta na dua. Awan pagdanagam ko nakmanen, everything is under control. Nasayat mat no kastarino. Uray lang nga Rudit, Kunak man no nalpasan ti trabaho. nalpasen. Alag-laang tilaptap kan tulbag ti motor ko. Sige. Agawaan nga ron. Taurayan kan ditoy. Na, nga daakon. Asino di lalaki ang nakitak anang itulod kang kabibiyan anak kaw? Ay, kuha na nang. Gayam ko day chay. Lalaki tinakitak, siya ita ibagam agayim maw.
Wan mat nga minanang, gayem ko day jay. Gayem mo, winunubyaw. Ninanang mat. Asino nga minday jay aya? Sana mabalin ama mo ni nanang ti maipapan ka ni Reno. Ta sigurado, ibaga na nga isinak no maamuan na ti maipapan ka ta kami. Napauli magkamot. Ada ka di ilimlimad mo, iso akasta ka. Di ka makasungbat. Ay nawaw, awan nanang. Anya kumamot nga iti ilimod ko kada kayo. Ang mga no adamutan ilimlimad mo dita adimi amaw. Ay, awan na. Anya ko mati ilimod ko, no bilang laon. Mangantayo kit din nanang. Ada ginatang ko asidain tayo. Ay, anyat orasan, ngam saan pa'y anagawid da Areno. Amangan nusan pa adalpas ti trabaho na. Lusay anak ko. Alas 5 amalpas si trabaho na dayjay tatang. 8 a.m. to 5 p.m. Amangan no nag-overtime da. Imposible ang mapasamak day tatang. Saan nga agov overtime dagi jay? Sa di no kumapay ti daduma apapanan nila kay mo ngay. At dalakit di sa bali nga itultulod na dayjay a tao. Anya. At dalakit di kabit na tatang. Eh nawa, pag kunamay, Madlaw mo't. dami trabaho na. At ka di ba'y oras ng agbabae? Ay na tatang, di yu amuti kabaulan ng aramiden dayjay Areno para iti sa bali a babae. Narabyang kamot. Nag-overtime kami, bakit? Overtime? Wen, Ay, saan man asyak ti ulbudam si ka? Overtime mo't nga ibagbagam dita? pudumot bakit? Adalakit di intulod mo a babae. Ni bakit man? Asino kumangay ti itulod ko a babae? Diyak amukang ka ah. Pagat atapan nakman ngaminan iti dakas. Aganad ka laang Reno. No adda ti maduktalak. Dakas ka talaga kanya. Narabyan man ni Reno. Kunak tumot kada kayo tatang. Adda babae na dayjay. Narigat ang sasaw. Nawan ebidensya anak ko. Addan to tatang. Ayan ti ebidensyam. Agimbistiga akpaya. Mariknak nga adda ilimlimad dayjay Areno kanyakat. Daking ka ta. Agin sisingpot lang ti manugang yun no kasangsango yu tatang. Ngam no nakatalikod kayon ay na. Narigat ti agsasao. Sa bagay, si kamot asawa na. Si kati makamaw no niya ti ugali ti asawa. Naalayo tatang. Motor mo dayta. O nanang, kay ruruar ko laeng. Fully paid day tananang. Nanginan siya, matikas ta ang motor. Ay na wow, syempre mo tananang. Nangina, tamayat mo ti quality na. Nangalaan mo't iti igatang mo ngay. Ninanang mo. Syempre, kwarta ka. Amoy mo't nga ta trabaho. An-an mo ngay mo't tinangina ang motor. Ay kot pag-service ko Amom ayamat ti ang motor. Ninana nga talaga, common sense nang. Saan ko nga amo ti agmotor? Ngam, mabalin ko mat ti agpaisuro. Kanay. Nagadulakit din na salsaludsuden nyo, nanang. Basta, agpaisuro akto. Agyaman ako na Reno. Agyaman nagtanaanos ka amang isurusuro kanya. Di matimba kang aramidag ti amin. Basta para ken ka, Vivian. I love you. I love you more, Vivian. Kat, anya nga iti ibayad ko ken ka. Saan ang mingagsing-singir? Libre nga Ruden? Basta para ken ka. Kat kaano man na nanawaya ka? Apay kung makit na isurok mo't aminin ken ka. Agrides taman mat? Ijay? Depende ken ka ano sa dino ti kayat mo. Ang may mayat no iti adayo ko ma. At alive ko ita ang bulan. Talong aldaw day jay. Kano? Last week of the month. O sige, ipadas ko mat ti ag-file iti leave ko. Isapsapa ma, tapno amo ni boss. Wen, ag-file lak to intun bigat. Bareng ma-approvean mo't laeng. Talaga na puskol ti panagrup-rupa dayjay Areno? Apay ti asawa anak ko. Kitaan nyo day ti aladawan tatang. Ha? Ay nawaw,
Ni Rino may tiadda iti ladawan. Asino nga iti babae akadwana. Asino kumapay, tatang? Tikabit na ah. No kasta. Pudnugayam ti atap mo, anak. At dangagpay so babae ti asawam. Agsaga na dagiti at tao. Engem, nangalami ti daytoy aladawan. Ada nang isen kanyak, tatang. Katrabahuan kanumot lang ni Reno tikabit na kat. Mom, no asino takabit na? Vivian kanu tinagan na. Sigurado ka pagbabawian da adwa ti inaramid da kanyak, tatang. Aray ko! Ape amang sipat ka ngay bakit? Babaero ka? Ay no, awan amok tita. Ada ebidensya, Reno. Saan ka makapaglibak? Ada nang idanon kanyak. With resibo pa ya. Kaya't mo makita? Sino tinangidaron kayo ka? Di mo namuan no asino tinangidanon kanyak. Basta adda. Anya? Mingmingam dahi ti aladawan. Nag-sweet kayo launay iti dahi dya, Vivian. Edited samot dahi tabakat. Uso nga minti AI itakat. Edited ta, rupap? Saan nga edited dahi ta? Agsaga na kayo adwa iti kabit mo. Sigurado adi yung magustuhan ti aramidak. Katsika, agtalaw kan. Agtalaw ka, no di mo kayat nga ipaikat kay ti trabaho. Awanan kay ti bain. Hello? Gatal ka, babay? Sino da ito eh? Siyakla ang tiligal nga asawa ni Reno Anubio. Anya? Di ka gindi tamok ti kalukwan nyo iti asawa. Awan dakas ngar aramidak ken ka? Di ka madanagan, itat ko ni Reno kang ka. Sino areno? At da ebidensya, iso asaan asyak ti ululpudan nyo. Painusinti ka pa'y lang mat dita. Hoy, babae! Di ka agin tuturend no awan mo't pamanagnak mo. No kayat mo, isend ko ti video kan ladawan nyo. No kasta, at da ebidensya na laban kanya. Kasano ana amuan da jay alusi ti maipapan kada kami iti asawa na. Asino di mawag, Bibian anak ko. Deh, apay ngay? Kasla di na nangagtiimbagak ah. Bibian! Ada kayo mo't gayam iti malikudak nanang. Itay pay ah. Kasarsarita ka, ngam di naksama mangmangag. Pasensya kayo nanang. Adala na unaga pang panunutek. Anya launay ti pampanunutom aya. Asino ti mawag itay. Nakita nga ada kinasaritam iti silpon mo. Awan da jay nanang. Apay nga rod akas ta tilangam. Madlaw nga ada parikot mo. Katrabahwak lang da jay nanang. Asino nga raw? Nang, saanan anas ka na mamuan nyo? May papanlaang mutkit di iti trabaho tinagsaritaan mi. Naimbag abigat mo, Bibian. Anya ti aramidam dito'y balay? Nasdaaw ka siguro no kasano anaamuak ti address mo niya. Anya ti masapol mo kanyak? Imayak, tala ti balitok akwentas kan motor nga inted ti asawa keng ka. Anya? Tapno ibagakken ka. Awan pulos inted ni Reno kanyak. Di ka aglibak, ta nakitak ti motor kan balitok nga alahas nga impos mo iti Facebook. Tapno ibagakken ka. Saan nga inted ni Reno dayjay kanyak? Siyak tigimatang para itibagi. Ay, saan asyak ti kalkalabanam? Puno ti bagbagakken ka? Di uray sa ludsudom ni Reno? Siyak ti legal nga asawa ni Reno. Iso nga da karbak iti kwartana. Adda iti lintag dayta. Kukwak nga ro dayjay? Siyak tigimatang. Saan ka dati asawam? Hangam adda kang kadayta? Ited mo ti alahas kan motor kanyak, wenno? Kayat mo ti maidimanda kan maikat iti trabaho. Anya? Ikan ka iti duang aldaw apawayway, tapno makapagpanunot ka. Bangibabain ka, Bibian? Nanang, Dangag ko tinagsaritaan nyo iti dayja babae. Diya laing pagarup ang maaramid mo ti kasta. Nakirelasyon ka iti naasawaan? ay atak nga rod ni Reno. Nagado ababaro dita. Ni Reno ti kayat ko, nanang. Wen angam kita man ti mapaspasamak iti biyag mo ita. Ay, jakim pagarup amaamuan ni Lucy ti maipapan kada kami iti asawa na. Kasano ka nga rudan ita? Awanan na. No agdemanda dayjay.
Sigurado ang maikat ka iti trabaho. Maibabain ka pa'y. Anya nga rin daramidak nanang. Kaya't na nga itid ko ti alahas kan motor ko ken ko ana. Kat saan mo ni Reno tinang bayad iti daychay? Parikot mo matenday ta ah. Itid mo ti kayat na, wanaw, may demanda ka, kan maikat ka iti trabaho. Ay nawaw! Ha? Naglalaingan na ngay nanang? Dayta ti ganabom ah. Gatel kanto mo ngamin. Anya ngay ita. Reno, kasaritam man ti asawam. Kasano ko ma? Kat pinapanaw nakmatan ija balay. Kaano pa'y? Hindi na amuan na ti maipapan ka data. Talaga na puskul ti panagrup-ro pa day nga asawam. Apay ka di. Agraman ti balitok nga alahas ken motor ko. Kit kayat na nga itod ko ken kuana. Ha! Impagarup na siguro aginatang mo dagijay para kanya. Ay nawa, imbagam ko matipod no ah. Imbagak met. Ngam, agpatangkan nga rod. Saan mo't nga agpaabak? Kat no saan ko kanu nga itod ti kayat na? Agdemanda ka no? Ken ipaikat na kiti trabaho. Sos, kasano nga rodon day tangay? Ay nawaw! Agpanunod kay ti pamuspusan. Ta asawa mo't dayjay, Reno. Apay nagawid ka pa lang dito'y balay? Nagpuskulan ti rupang maagpakita, kalpasan ti inaramid mo apa ng loko kanya. Pinapanaw ka lang arudon, agsubli ka pa laang. Adala na patag ni ibagaken ka, Lucy. Anya ti ibagam? Kahit ko lang ibagaken ka, asaan asyak tigim matang itibalito nga alahas ken motor ni Vivian. Ay nawaw, isakit mo pa laang day di babae. Ibagbagak lang tipod no baken. Tumal na ka man, Reno. Kan mabalin ka de, di nakaw-awagan ng itibaket. Puskulro pa kamot. Saan amay parbang nga alaam day jay? Takukuha na nga rudagi jay. Saan ka di binalagan ka ide? Imbagak asaan asyak ti kalkalabanan, ta di mo magustuhan ti aramidak. Saan asyak ti kalkalabanan nyo, ta idimanda kay tupay adwa? Parigatim launay mo ti kabit nila kay mo anak ka. Kurang paikit di day di atatang. San pa'y gayam ani Reno tinaggastaws para iti alas ken motor ti kabit na. Di ka numit babae tinaggastaws anak ka. Amok day tantatang. Pangalaan kumangay ni Reno iti igatang na, kat adda utang na abay bayadan na. Pingarod akayat mo atagi kwaeng. Ganabanda ah. Kurang paikit di day di abayad ti panang lukloko da kanyak tatang. Anya? Oray anya ti mapasamak, sa anak nga agpaabak tatang. Ilaban kumot ah. Itad mo amin kanyak, agraman ti tulbak ti motor. Oh, naitid konti kayat mo. Pang naasim ta sardengan nakmeten. Basta ah, agtungpal ka iti kayat ko ang mapasamak. Awanan ka itibain. Ay nawaw, agpada talaang. Nalablabas ka ngam tisyak. Sana siya ti pagsasawam iti kasta, kayat mo ka di amamuan ti entero asa nga lubungan akabit da ka ti asawa. Kayat mo ti maidimanda. Hoy, naitid konti kayat mo. Iso asar dengan nakmeten. Di ka madanagan. Tao akmat kit di akasarsarita. Kukuha mo ni Reno. Awan bibiyang ko iti asawam. Kat no nakirelasyon ka kang kuwana. Jakon kayat amakita ti panagrup-rupam si ka a babae. Iso apang nga asim ta pumanaw kan. Okay. Agyaman ak, tayin sublim ti alahas kan motor aginatang ti asawak para kang ka. Anya? Nanang, awanan. Basol mo mulaang no apay anapasamak ti kasta kang ka. Awanan ba inday jay a babae? Saan ba't ngayon regalo nila kay na dagijay kat? Ginatang ko dagijay nanang. Ali makirelasyon ka pa iti naasawaan. Agpatulong ak iti abogado nanang. Napanunot ko nga awan karbengan dayjay a babae iti motor ken alahas ko. No saan mo nga ititikayat na, idimanda na kayo. Wanang No agdemanda ka, reputasyon mo mati maperdi anak ko. sayang dagijay nanang. Masayangan ka mulagayam. Apay anak irelasyon ka pay lang iti dayjay arenaw. Awanan na, logi ka. Nga maawanan maaramidam, taligal nga asawa dayjay. Naimbag kumano nagsinada sakbay anak irelasyon ka. Saan magtagdendennada pa'y magayam? Wanan. Basol ko nanang. Di yu kumamot iparupa kanyak Imbes na tulungan dak.
Awan maitulong ko kung kaanak ko. Anya ti laban ta iti legal nga asawa ngay. Pag nakmam dayta. Sika mo lang ti makagapaw no apay akasta ti mapaspasamak iti biyag mo ita. Ay, nawaw! Respetuam ti mismo abagim kan ti padam a tao. Di ka agaramid iti may kaniwas para laang iti bukod mo a pagragsakan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat umay mo gatangan, Raymond. Sa anak agumatang kapsat. Anya ay nga rod. Lakwan kay tilako. Ah? Anya ti ilakom kanyak ngay. Patatas kin karots kapsat. Ayan ti patatas ken karots alakom ngay. Adto yo. Oh. Agpili ka laeng no anya tiket mo. Ay nawaw. Nakadumot kan dayta. At dapay nabati ti tricycle ko ah. Manwa kilo tigatang maya. Naggapuan ti natang nga ilaklakom ngay. Ay iko ang kapsat. Mula ti kasinsin ko. Tultulong lang nga gila ko. Tapno maibos sa dagos. O sige, gumatang kan kapsat. Nalakalang 50 per kilo. Ikanak man nga rod iti 10 a kilo a patatas kan 5 kilos a karots. Ay na, agyaman ang launay kapsat ha. Naksayan mo't langin. Mabit lang, tamangi kilo ak kapsat. At dahin sangpot ko akarots kan patatas, grasya, bakit? Ay na wow! Nagapuan ti karots kan patatas nga ilakay. Ni bakit mate? Siyempre, ginatang ko ah. Ijay? Ijay sentro ah, sa dino kumapay. Ay sagmamanungay ti patatas kan karots ita. Nalakalaeng bakit? Di mo salutsurin numano. Anya? Awatem kit din tinsangpet ko. Isubay mat nga bastuta iti manungal daw. Sigurado ka aginatang mo dayta ah. Wen bakit? Sikakit di mo eh. Ay wala, tamangan no jak mo't amo ka. Saan adakes tinagtaudan da kita natin? Sikakit di mo. Imbes ang maragsakan ka, tatayin sangpet ko nga bastuta. Saan? At tuyen tikat gatangan nyo, Nana Delia. Ay, agyaman ako na ay Juliet na kong. Awan anyaman na, Nana. Aywan gayam. Amangan kunak no kayat yu ti karots kan patatas, Nana. Ay, nagapuan ti patatas kan karots mo na kong. Ginatang ko kini Raymond idi kalman. Ay nawaw, nangalaan na ngay ti patatas kan karots ala ko na, kaawam mo garden na. Tinaibaga na kanya kat mula kano ti kasinsin na, Nana. Anya ngay, mayat kayo kadita mangisuputak iti-itid ko kada kayo? Ay, alaman nga ron na kong. Ikan na kuray basit laeng. Agtugaw kayo pa'y biit na mangisuputak, Nana. Kumusta ngay tinapanam lakay? Nakasaritam ni Alan no sagmamano ti kamati sita. Awan manan, bakit? Ay yawaw, apay nga awan maday. Karkaro alimma ka te kamatis. Tay, kasanong nga rodon day tangay. Sapay mabalin na maburas ti natuma. Magastusan talaang no ipaw itta bakit? Dangina ti plate no ipaw itta iti jeep. 3 pesos per kilo.
Purasin talatan sayang dayjay lakay. At anong tamat ngay? Malugi ta no ipaw itapay laang. Saan ta nga ipauit lakay? Itid ta kadagiti kalugaran tayo no kaya da. Ewan anya. Isupay mo't atulong ta kadakwada. Una, isulatan ti panunutan ta. Sayang mo nga may no, baybayan ta. Kan anya ta mo ta ngay, amangan no, adang uminaan ti kamates. Ala, mangan tangaruden. Taagburas ta iti kamates. Bakit? Ay, sumurot ka nga ro di ti kusina. Itay pa yan nakaluto ak. Ay, makabannog ti agbiyahe. Nalpasan ti ilaklakad mo papeles. Nalbasin lakay. Nasayat man nga ron no kasta. Aywan kayam. Ada ka numot ipadpadawat danana delya kun Tata Fredo akamates. Ay nawa, asino tinakadamagang bakit? Naibaga ni Mariuli kanyak itay limabasak iti ayanda lakay. At dapay nga ta. Adu ka numait. Mapanak man nga ron bakit? Mapankalatang di mo man sobraan ti dawatem. Tilaang kabailan ta nga ibusen. Tapno saan asayang. Ken tapno adamot maramanan dagiti daduma akalugaran tayo. Uwan bakit? Inakon, tanarigat ti may busan. Nangan ka ka din? Sa anak pa yung mabisin. Sige, inakon, narigat nga ta ti may busan. Libre ko naman. Ay, sige, agan anad ka lakay. Alagon tinabati kamatis, tata. Sige lang, Raymond. Takamatis iti malikudan nyo ay. Saan nyo nga ipadawat na kita? May padawat ba't lang? Alag nga rin, tata. Nagadumatan. Kabalan nyo ka di ngay busan. Nayon akon Tapno adamot ganas ko ngay may tata. Di kayo matanagan. Tasan amasayang dagita kamatis, tata. Tinaduma. Ipadawat ko kadagiti karubami. Tapno saanin amasapol nga umay dapay dito yan nyo. Nasaya at ano ipadawat mo kadagiti karubay yo. Tiyaday ti garden nyo ay tata. Saan nyo nga ipaburas dagitay? Ay, burasan minto malain. Nga saan pa nga ita? Saan mi nga ipadawat? Tabarang adang uminaan ti kamatis. No adaman libren, tata. Umayak man ang dumawat At tuyan ti kamatis ang dinawat ko, bakit? Ay, wow! Nagadumot tinday ta kamatis lakay. At dapay nabati iti tricycle ko Wala, nagadun. Kabailam nga ibusan day taaya? Saan? Nga madaplanok ka na kita kamatis, bakit? Ay, pangaasim Di ka agar aramid iti pakaibabay ng talakay. Amangan mo't no planom ti mangilako kadagita. Ne, saan, bakit? Anya ngay nga rod. Itad ko kadagiti kalugaran tayo. Titaduma, ipadawat ko no da pasayro. Agpasada ka nga rod dita? Uwan bakit? Sayang ti mapasada ako no sa anak nga agpasada. Adapay na bati akamatis yun, Nana Delia? Ay, day lang Juliet na kong. Naibus magayam adagos, Nana. Adumot itay limabasak. Tado ti dinawat ni Raymond. Kastagayam, Nana. Ti ko na ni Tatam Frido, kat ipadawat na kanumot iti sa balay. Nasaya at ano kasta ti kapanunutan na, Nana? Ala akong tanabati akamatis. Sige. Alam lata na kong. Bayad ko, Nana. Ay, nawaw. Apay ngagbayad ka ka libre day tanak kong. Saan amabalin, Nana? Amok nga adamot gastos yo, iso nga awatan nyo kumatibayad ko. Suburati kwarta, ngayaw-awat mo na kong. Nalakati ka bati sita. Ninanamot, rumbang laang nga agbayad ata ilakok tidaduma. Tidaduma, itad ko kadagiti kabagyan may. Ay, agyaman ako na kong. Naimbag lang ay gatang mimot kan ni Tata Mafrido iti bagas may. Ay na wow, ni Raymond akalugaran mi dayjay Kamatis! Kamatis yun dito Nalakalaan, kakabsat! Kamatis! Gumatang kayo! Ano kasta?
Ilakla ko na ti kamatis adinawat na kadanana delya. Kamatis yung madam. Mabiit man laang taasit gak ti loko. Adda ka maggayam dito'y sentro, Raymond. Ha? Juliet? Anya ti aramidam. Ilakla kom ti kamatis adinawat mo kadanana. Tangiwat mo man. Ti imbagam kanukat. Noan niya tinagkitam. Aguli magkalatan. Saan ang masapol ang pakibiyangat ni diskarte ti bada matao, ha? Pananggundaway ti kastangar aramidam. Talakan. Kita ang amadam at panaglakok. Disturbon nagpailangan. Addaman sa ludsudak kada kayo, Tata Fredo. Ano na ito, Juliet na kong? Binayadan ka din ni Raymond ti kamatis adinawat na kada kayo. Saan na kong? Ipadawat na kano kadagiti karro bada. Kat no nakitak iji sentro itay tata. Ha? Ilakla ko na ti kamatis adinawat na kada kayo. Anya? Day tatipudno tata. Saan matakas tatimbaga na kanya kat? Saan adakas no ilako na? Tidakas kat inulbudan da kayo tapno laang makalibre. Ay sos, jak mo akas tagayam ti plano na. Inton sumarunong agapit kayo, ilako yulatan tata. Saan nyo nga ipadawat, tani? Adu dagiti man ang gundaway at tao. Okay, kumusta nga ilakay? Mayat bakit? Mayat. Napaibos mo ti kamatis sa lakom? Ay nawaw, kamati sa lako. Di ka man agin didiam mo si ka Raymond. Awan mo't mula ta kamatis bakit? Nakita da ka ni Juliet a kalugaran tayo. Ilaklakom ka no ti kamatis a dinawat mo kada Tata Fredo. Ha? Ano kasta? Nag-istorya dahi dya babae? Naimbag kumamot ano binayadam tinalam a kamatis da Tata Fredo. San mo't nga rod? Imbagam ka no nga ipadawat mo kadagiti kalugaran tayo. Ay, kuha bakit? Ay. Mangibabain ka mo't unay lakay. Di ka katiagungot bakit? Dahi dya laang ti amok apamuspusan. Tapno at daigatang ta itilamutan ta. Inton sumaruno, agbayad ka no ilakom ti dawdawatem. San anasaya at nga agululbud ka kunak manen. La, ito mo ti dadumaan na paglakwam kada Tata Fredo ken Nana Delia. Apay kumangay. Ay nawaw, talaga ka diyan na puskol ti rupang? Saan ka mabain ana ibisto ti aramid mo, Anya ti kagaram, grasya, nakong. Ay, bayada ko mati kamatis a dinawat nila kay ko, Nana. Ha? Naamuhak nga inla ko nagayam ti dinawat na. Iso nga, itad mi ati para kada kayo, Nana. Ay! Nalaing nga raw ngagdiskarte nila kay mo, No, kasta na kong. Nalaing nga agpaiso, Nana. Ang dagas mo't tiwagas na. Nagulbud pa'y kada kayo. Mabayin lang siguro ang mga diritsaw. Ay, bayadak latan, Nana. Isupay nga igatang yung iti masapsapul yo. Manaw ay ati na paglakwan na. Amangan mo't no. Di kay madanagan. Taada tinabatikan ko, Nana. At dalatamot gunggunana. Agyaman nakno kasta na ko. Ibagam ko nila kay mo. No kayat nati mangilako, umaylang dito'y balay. Basta pagbayadin nyo tapno saan mairwam Nana. Nasken nga agbayad, tapang negosyo na ket nga rod, tinateng adaw-dawaten na. Marwam no ipadawat yu laeng, ket pagkukwartaan na mo't Nana. Talaga gayam nga awan manaknakam mo, Raymond. Apay man ang bakit? Basaam daytoy, daytoy in-post day ti Facebook. Anya dahi tayo? Kita ano anya? Ha? Ano? Siyak mo data? Sika ngagpaiso. Oray kinuveran data rupam ket ne madlaw sika dayta. Ay nawaw. Apay mat nga impos dak. Ta ipilit mo kano ti kayat mo. Sika lang nga rodon ti dumaw dawat. Anya? May sa abaglaeng kumati mabalin nga alaem iti libre anateng nga itida. Ang inpilit mo kano tinangala iti 10 abag. Ipakan ko iti baboy ko kun kunam kanupay. Kadawa mo't baboy ataraken mo. Anya?
Nang ipanam itinatang adinawat mo. Inla akong mananan niya. Ay, ko, bakit? Di ka makarik na iti konsensya iti kastang aramidam, ha? Nangagaw ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Pudno ka day nga ada nang i-post ka ni Raymond, Juliet na kaon. Pudno na nadalya. Ay, anya nga itinaramid na. Ada ka no libre anateng nga iwarwaras da di takabangibang a barangay. 1 bag per person kano, ngam ipilit ni Raymond ti kayat na. Isu kano pa'y ti makaungot. Anya? Nangala kano iti 10 a bag nana. Ay, nawaw. Nagadumot tinday ta. Ipakan na kano iti baboy da. Ha? Aday, amot tarakan da, baboy. Awan sabay. Awan nana, agar aramid lang dayjay iti rason na. Talaga manang gundaway. Amo kung ti may papan iti day kaabanag, bakit? Namumugayam. Sana na masapol nga istorya akin ka. Wen, bakit? Naibabain ka nung arod ni Raymond. Nga, puskul ro palat ta kanumay. No apay ngamin akasta ter aramiden na. Saan mo't adakas? No ibaga na latan ti pudno. No ibaga na nga ilako na ti dawdawatan na. Tapno saan kumaan nakababain. Dayta nga road. Sana dakas, no ilako na. Ti dakas, kat agulbud pa ilang may. Di na panunutan na mabisto mo lang taadaw. Ti makakit-kita iti araramidon na. Pakabasbasuran na lang ti kastangar aramiden na. Pakabasbasulan kan pakaibabainan kunam Yak magustuhan ti kasta pa ng kitam kanya ka, siga Juliet. Ay nawaw, apay nga agungot ka ngay. Wen takaslad da kayat mo sa wen. Lumabas lang ti tao. Apay nga agungot ka kat awan mat insawang ko adakas. Kitkitaan ka laang mat. Awan, ngam amuklatan nga daw ti kayat asawan ti kasta pa ng kitam kanya. Agpapada kayo kadagiti marites sa kalugaran tayo. Anya? Agin ti damu ka pa ilang ngamin dita. No napudot ti ulom saan akum kumpurmi ti apapaam. Agkontrol ka. Unamlan sino ka man? No lumabas ka laang. Saan kat akasta lag birbiro ka iti apa. Kagurak man ti kasta. Unamlan sino ka man ta perpekto. No kastamat lang gayam. Di kan magmag na iti paraangan me. mapay dayjay. Napudot mo ti ulo ni Raymond ita. Jakman amo kang kuana nana. Ay, amangan mo't no adanay sawang mawa di na nagustuhan na kaong. Awan mo't nana. Nagululi makaklaang mat itay. Ngam isuti kalaat nga ungot. Anya? Saan mo't siguro adakas no kitaak? Taparaangan mi matidalan da. Ay, day talaan, di makagapaw. Wo nana. Jakman amo iti dayji a tao. Epekto siguro, dagiti istorya, may papankin kwa na Nagbain mo tan, ta sensitibo ka nga raw. Wan ngam sobra mat ti kasjay nana. Awan ar-aramiden ti tao ken kuana ngam kasdekit din ti panagsasauna. Di mo lang tanikas-kasaw na ka. Napabainan laki di dayjay. Basol na matla ang ano apay an napabainan nana. Napudot law na iti darak kadagita akalugaran. Apay matlakay. Una, takas jemot nga ruti pa nagkita da kanya. Ay nawa? Ay, di ka maawatan lakay. Madlaw nga da kayat da sawan. Anya? Unamlan asino da perpekto. Kasla saan da ngagkamkamali. Apay, ada ka diin sawang daadakis ken ka. Awan mo't kid Oh, awa mo ilagayam. Apay napudot ti ulong kadakwada. Wena, tamati nga ruti pa nagkita da kanyak bakit? Lakay, no awan ti dakas nga inbagada, di mo ikan iti dakas a kaipapanan ti makitkitam. Ay po, sensitibo ka launay. Kabasol mo mait no apay na i-post ka iti Facebook. At damat riknak amasaksaktan. Wen, amok dayta tamin tayo, ket adarik na nalakay. Tikam malimlaeng ngamin, ket nagbalin ka nga ulbod. Ay, ket
pidtot ka, kan agbalbaliw ka ngaminin. Makapaasar mo't ngamin. Amom lakay, nasayaat, no ti may sa tao, kat nadiskarte. Tidakas na laeng ngamin, kat no adda tinayon na akalukwan. Kas kumay tinaramid mo, nagulbud ka lakay. Dakas, tikas jay. Ay, nawaw! Di ka agulbud tapno makaganansya ka. No dumawat ka, ibagam ti pudno a pangusaram. Ngamin, awan ti patag wenno serbi ti kwarta no pan nakadadaal met ti panagtalek ti kasukat na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Natumpungan nyo mo ti mayat a presyo ha. Sigurado at akelma, tinapaglakwan nyo itinatengyaw, Janet. Sakto laang Venus. Apay ka day. Ay, amangan ko nakno, kaya't yung agatangan ti dagak, ijay amyanan. Ilakom ka day. Ay, nawaw! Kay bagbagak laeng. Apay nga ilakom ngay. Una, ta saan kumutlaangan ang maasikasaw. Nagadaw, ti pakakumikumak. Mayat ka. Mayat nga agpay suday ta, nga makasaritak nga umuna nila kay ko. Ibagam kin nila kay mo, tagatangan nyo kitdain. Tapno saan kayo nga agababang. Wen, pagsaritaan mi pay ana imbag, iti kasta awan ti parikot. Ibagam to kanyak ano anya ti mapagsaritaan nyo. Iti kasta, kat amok no ilakok iti sabale, wano i-reserve ko para kada kayaw. 300,000 laeng dayjay. Ibagak adagos keng kano anyamat ti makuna nila kay ko. Narigat mo ngamin no syakla ang ti agdesisyon. Ay, wan mo't kit di nasaysayaan no pagsaritaan nyo. Tapno sigurado. Ilakla ko ni Venus ti dagana lakay. Asino a Venus? Ni Venus aputot ni Tata Milyo Anya adaga tilakla ko na. Titaga na ijalaod, wano? Ti dagana iji amyanan lakay. Mano kano ti panglako na ngay? 300,000 kanumet. Ay namo, mayatan ano kasta bakit? Anya ti makunam ngay. Gatangan ta ka din. Interesado Yung saan tamot akapisado, no anya ti proseso nga ramidan ta bakit? Agpatulong takin ni Venus alakay. Saan na nga taalukwan da tao? Saan mo't siguro? Kalugaran tayo mo't ni Venus. Imposible anong maaramid na payla ang timang loko kadata. Sige, ibagam kan kuha na agatangan ta ti dagang nga ilaklako na. Okay lakay. I-message ko to tapno saan na nga ilako iti sa bale. Nakapagsarita kamin kinila kay ko. Kat, anyat plano yung ay. Gatangan nyo ka di, wanon niya. Wan, gatangan may. Ngam isurum dagiti rumbang nga aramidan mi ata saan mi akabisado. Kano nga raw na maitad yung ay tibayad yo? Agtek sakto kang kano. Ay, nawaw! Asap takasapulak mo ti kwarta ita. Wan, itad mi matkid di adagos. Basta isurum to dagiti rumbang nga aramidan may. Ta saan kami asigurado iti proseso. Mabalin lang tamat. Tulungan kayo aging gana ama i-transfer ti titulo ti daga itinagan nyo. Agyaman na klaunay. Ano sa nga orayan ti bayad mi Di ka madanagan, ta sure buyer kami mat. Ila kumbat gaya man ti dagam ija amyanan, Venus, anak ko. Untatang, da Janet kan Fernan nga agasawa tinang ipareserve.
Ay, kita ma. Oy nawaw, ada kwarta da gijay tatang. Makabayad da kanya. Tatsimamba da kat nga raod. Sana kasta ti kayat ko asawan. Anya nga raod tatang? Kita ma, taamangan no biktima amat da kita agasawa. Ni tatang mo. Ay, amok to galim anak ko. Nang rona pa'y no kwarta ti pagsasaritaan. Ni tatang mo. Aramidam no anya ti maiparbang. Ta saan kamatan nga ubeng. Amom ti husto kan saan, anak ko. Medyo nalawam at gayam ti laklako ni Venus. Wanmat nga min lakay. Mabalin ang mamulaan ni itinateng day chay bakit. Inayon tanto amulaan no kwa. Bayadan tapay alakay. Kaanong agpasentro ka? Inton umay abulan pa'y Ay nawaw. Kasanungay makabayad ta. Agsingsingiran ni Venus. Kasapulan na kanungamin ti kwarta. No nawaya ka, mabaling agpasintro ka bakit. Iruwar mo ti kwarta pagbayad ta. Agpasentro ak nga rod ita. Amang ano saan ta ang makabayad kat ilako kit din ni Venus iti sa balay. No matuloy ka ita, gumatang kan tumot lang ita abastuta bakit. Day talaang. Kan may salata si Milya pa'y gayam, ilistak langan, tamangan lumalipatam. Nasaysaya at pay lakay. Panawan ka pa'y nga rod ta agsagana akmatan. Sigurado apila manan ije paradaan. Sigurado ka kadya kumpleto da itoy. Wan. Awan ti peke. Awan. Nasaya at mo't nga rin no kasta. Kaano nga ilakad tayo ti papeles ti daga aginatang mingay? Ay nasya kung ti makaammo amang ilakad. Sigurado ka kaday. Un, ang agnayon kayo iti 100,000 para iti processing. Ay nawaw. Dakkulan ti 100,000. When taadumot nga rin tinaska na mabayadan no agilakad tayo iti titulo. Saan ka di amabalin? Ada kami latan ti mangilakad? Isurum laangan dagiti rumbang aramiden may. Ala, saan amabalin Siyak ti mangilakad. Ta, siyak nga rin tinangilako kada kayo. Mabiit man laang. Ay na wow, saan amabalin nga ibabawin ti 300,000 tanalpasin ti dilta. Anya? Kumusta ngay? Mabalin ang mailakad ti titulo ti daga ginatang ta bakit? Kasla sa bali mat ti aramiden ni Venus lakay. Anya? Ti malagip ko idigim matang da kasinsin Frances kat adati deed of sale ako nada. Nagpasurbida pa'y idi. Anya timbaga ni Venus kan kaya. Awan pulos ti inted na dokumento kanyak lakay. Nadakamat na pa yung agnayon ta iti 100,000. Ta iso ti mangi transfer iti titulo ti daga iti naganta. Ay no, nagdakkel mo ti 100,000 adaw dawatan na. Apay, saan ang mabalin asikawan no siyaklatan ti mangilakad? Iso kano ti mangilakad ta iso ti sailor lakay. Ay, amangan mo't nuluklok wanda tanday tao. Kastamot lang ti atap ko. Nasken nga agsaludsud ta kadagiti amamuta. Medyo agdwa-dwa akmet ngaminan. Ti kwartangay. Inala na atas ang kanumot amabalin nga ibabawik, tanalpasan ti saritaan. Adda ginatang yu adaga iti napalabas atawon anya, nanason niya. At agpaiso. Apay ka de. Mabalin ka di at ibayar ti mangilakad iti papeles, nana? No, ti titulo, ti kayat mo asawan wan. Mabalin at ibayar, ti mangilakad. Kastoy ngamin, nana. Ginatang mi ti daga ni Venus iti amyanan. 300,000 ti binayadan mi. Kay, Ti kayat na, mangtad kami iti 100,000. Ta iso ti mangilakad kadagiti rumbang ang mailakad. ay no, wow. Dakil mo na, 100,000 na daw dawatan na. Nakabayad kayo ka din. Nabayadan ng ti daga ngam saan kami pa'y anangtad iti 100,000. Takurang ti budget, nana. Nagparamid kayo, iti deed of sale. Awan pa'y, nana. Ay nawaw, apay ngawan pa'y lang. Kunamay ka nakabayag kayo. Ni Venus kanumot ti makaam mo, nana. Ay. Sabay dakil ti 100,000 na singirin naman ay. Day tangaro ti pagparikutan mi kinilakay ko, nana. Saan nakasta ti husto a proseso, nakaw. Kas buyer, mabalin mo lang nga da kayo ti mangilakad iti papilis ti daga aginatang yaw. Iti kasta, kat sigurado nga adda ti malpas kan makatipid kayaw.
Mabalin mo gayam ti kasta. Mabalin mo nga man. I-refer ka iti kabagyak nga abogado. Agpatulong kayo kunkuhada. Tapno masurot ti ustaw a proseso. Narigat nulukwenda kayo dayjay a vinaus. Hello? Okay. Anya ti plano yo? Tapno marugyak kumamutan ti mangilakad iti titulo ti daga a ginatang yo. Da kamin ti mangilakad iti titulo. Agpaaramid tay laangan iti deed of sale. Ada nakasarita mi nga abogado kat kasapulan kano ti deed of sale. Ha? Ada kwartayo a pagbayad yo iti abogado aya? Awan, ngam ada ti in-refer ni Nana Sonia kabagyan na. Anya? Itix kunto kang kano mawayaan ti kabagyan ni Nana Sonia, tapno maisagana dagiti kasapulan may. Awan pa'y ngamin na aramid a deed of sale kat. Ala, adak lang arudin amang ilakad. Saan mi akabailan abayadan ti daw-dawatom, iso ada kami latan ti mga ramid. Iti kasta kat makatipid kami. Makaungot-mutan bakit? Wan nga rod.Ag-aasam ngay ngamin ti 100,000 adaw dawatan na. Dakkelakit diti komisyon na, no agbayad ta. Iso akayat na nga ison ti mga ramid. Kasano kuma? Kat awan mo't pagbayad takin ko na. Day tamot ti di na mapanunot lakay. Tila ang pagkukwartaan na ti pampanunutan na. Naku nampay. Kunaklakit din no mapagtalkan day di a babae. Siyempre, nakakita iti kwarta bakit? Narigat nga agtalak iti sabali a tao. Nang runa no kwarta ti saritaan. Tadalata dagiti manang gundaway. Gaputa saan ta kabisado ti proseso. Naimbaglangan Tada ni Nana Sonia anang i-refer ka tata. Naawan ni Nana Sonia. Awan na. Lukluk wanda tagaya mo na Venus. Italaang manay na nakita ka, kabsat. Adumat nga men, di pa ka kumikumak no kwa. Ay, among ka day, tinaramid ni Venus. Ha? Adamanan ti gundawayan na pada na tao. Anyat kayat mo asawan, kapsat. Pagkukwartaan na, da Janet kan Fernan. Anya? Wain, gaputa saan nakabisado ti agasawa ti rumbang nga ramidan da. Gundawayan na mutunida. Ipilit na kanaw nga iso ti mangilakad iti papilis ti daga. Agam naskain nga agbayad da iti 100,000 kinkwana. Anya? Agasam nga iti 100,000? Day tangarod kay kabsat. Ay, Awan kanupay ti deed of sale ana aramid. Iso nga in-refer ko da Janet iti kabagyan may nga abogado. Kasi da mainumaluko da. na yan da Venus. Nukwarta ti saritaan. Maramit na timang loko iti pada na tao. Awanan konsensya da iti babae. Pudno ka da sing-singiran da kayo ni Venus iti 100,000. Fernan. Wenta ta. Anya? Ti kayat na ngamin. Kit iso ti mangilakad iti titulo ti daga aginatang mi. Tata. Ay nawaw. Anyan na dya tao. Dakkel ngamin ti kupit na nagbayad kami iti 100,000 kankwana, tata. Talagang aramidan na ti amin para iti kwarta. Da kami man, nagtalog kami kankwana. Tati ammo may kat matulungan na kami, tata. Ti di mi ammo, kat plano na naggaya mo ti mangloko kada kami. Dadailam ma ti panagtalog ti pada matao kang kabinos. Apay man ang tatang? Ay no, agindid mo kapailangan. Agraman da Janet kan Fernan nga agasawa. Lukumpay. Ay, saan mo't nga rod ang natuloy? Tanakibiyang mo't da asom niya. Naimbag man ta makaturog kapailangan iti kastangar aramidam. Ano tatang? Saan mo't nga illegal da jay? Anyasan nga illegal mat nga bagbagam dita. Nakababayin mat arami na kas Venus. Ay, jak ang buka da kayo tatang. Gaputasan da nga mo taramidan da. Lukum mat nida. Ay natatang, awan ti maloko no awan ti agpaloko. Ay! Awang din babain mo ang mga arami di tikasta. Napnapanan ti konsensyam. Kontrabida kayo mo niya, nana. Ha? Siya kaday ti kasarsaritam.
Asino kumapay ti dadduma, kat datayo lang matitao dito eh. Ay, jak magustuhan ti kastata, basti dila ma. Saan kayo ang makangeg? No saan kayo ang nakibiyang? No ti 100,000 na daw-dawatom ti makagapaw. May salang ti may bagakin ka. Inaramid ko no anya ti may parbag. Amo ka! Ti kayat yu kat da kayo laeng ti adda kwartana. Iso adda dailin dakmeten. Ay, panunutab. No anya ti kayat mo panunutab. Basta siya, amaw ka na dalos ti konsensya. Sana kasi ti daduma dita nga awanan konsensya. Agyaman aklaunay, ta nakaumay ka, Venus. Una, ta nag-text mo, tinalaing nga abogado yung kanya. Gaputa kayat mi amalpasan da ito'y aparikot. Imbagak lang nga rude na siyak ti makaamo. Nangala kayo pa lang iti abogado? Saan mi akabailan nga ito ti kwarta daw-dawatan nyo kada kami? Saan nyo akabailan? Ngam, kabailan nyo matgayam ti mangala iti abogado. Kinapudno na, libre lang ti serbisyo ti abogado akabagyan ni Nana Sonia. Taam mo na nga awan kwartami. Ay, makapadismaya kayo mat. Sayang lang ti banog ko kada kayo. Anya? Kumusta mo itong titaga? Aginatang yaw, Fernan. On process pa lang, nana. Naimbag man, ta nagpakita ni Venus kada kayo. Wala na. Mabutang lagi di dayjay. Agyaman kami launay titulong yung kada kami Mawanan yaman na, nakaw. Narigat egbaling ignorante, nana. Ay, talaga nga dadagiti tattao nga wanan ni ti konsensya. Amuda lang nga rudan ti kasasaad ti may sa tao. Maramid da pay lang mo ti manglukaw kada kwada. Wen nga ron, nana. Lesson learned mo't kid di kada kami dito na pasama. Ay, wait. Inton sumarunaw. No, saan yung nga amo ti aramidin yo? Agsaludsud kayo, iti sa bali at tao. Iti kasta ka matulungan da kayo. Wine. Nalpasan lakay. Nai-transfer ka din, bakit? Wan lakay. Inikam ka diti kabagyan ni Nana Sonia iti kungkunana. Saan pa'y? Nay, abi nga ura imbaga na alibre laeng kat inikam nagta kumaa. Saan pa'y takayat ka makasarita sakbay nga itid ko ti kwarta lakay. Manuti itid takan kwa na ngay. Mabalin siguro ti 10,000 bakit? Nakatipid tamit uray kas kasanaw. Mabalinan lakay. At least, saan nga imabot iti 100,000 tinagastos ta? Uwan nga ron, nakatipid talat ta. No sa anak ang nagsaludsud kin Nana Sonia, ang mga nunaloko tamateng. Naku nampay bakit? Pagadalan ta ti kastoy ana pasama. Tainton sa marono, ditan agbalin nga ignorante. Wan lakay. Agsaludsud ta, iti kasta, ammo ta ter aramiden ta. Lima baslang ni Sonia, kastamot ti reaksyon mo. Ang takagurgurak launay da dya bakit tatang. Ay sus, ag-move on ka, anak ko. Ay nawaw! Kasano kuma maka-move on nak ngay tatang? Naa, Bis nga dakwartak ita. Awanan ta dinagdaal na mo ti plano. tinulungan na lang da Janet kin Fernan. Maiparbang nga rod na makibiyang da dya bakit tatang? Tidaamag ko, kada Janet ka no, ti masidag kin kwa na. Ay uray pa eh. Amo na nga rod na siyak ti kinasarita da Janet. Unay ka na, anak ko. Ikalintig ang pailang ngamin ti bidot nga ramid mo. Awanan na. Asino tagtalagkan ka no kasta ka lang. Kwarta day jay tatang. Ribo ti saritaan. Di kagpanipon iti kwarta, anak ko. Di mo ipalumos ngagbasol ka para lang iti kwarta. Aramidam na niya ti maiparbang para iti pagsayaatan. Kan, pagsayaatan mo't laang ti padam a tao, anak ko. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao. No adasaan da nga ammo, isurum ti kasayaatan nga aramiden da. Agbiag ka analintag kan nasingpet, tapno addatal na kan kapya iti puso kan panunot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagwinaswas kayo mo't gaya man kini Cheska, Rex ading ko. Wana, tas silo sa launay day di ababay, mana. Anya? Day tatipod no, mana. Tunggal at damakita na kat iso kan ko, ana. Apaan nakpa eh. Ay, narigat lakit di ti maadan iti nobya akasta ading ko. Naku nampay, mana. Ang sa nabali tagwapo ka mo tading ko. Sigurado nga ado mo ti gusto kan ka. Ay nawa, sigod mo't mana nga. Ado ti kalugaran tayo nga single. Napipintas da pa ngamit ti dayjay Cheska. Ay wan amana. Agbiro kak to, itinubya ang napimpintas ng iti dayja, Cheska. Ay kawan iparupam kan ko na saan lang nga iso ti babae dito'y lubong. Asino man ang tiluklok ko dita, Rex? Nay, da kayo magayam day tatatang. Talaga ka ding nga awan pagbaliwam. Ha? Anyat kahit ko sa wantata. Tung palbiyag ka di akasta ka. Awan ti planong para iti masakbayam. Nasing putak mo tata. Apay akasta ti pa nagsasawyo kanya. Uray di mo aklunay. Amuklatan a babaero ka. Kas tamit lang ti pagbaga iti kalugaran tayo. Babaero? Saan mo tatang? Talaga lang ngamin anasing pet kan napigsa ti karisma to'y putot yaw. Iso anagado ti babae nga umas asidag kanyak. Ti ko nam kanya, agtaray ka nga sketcherman di ti lugar tayo. Kasta ngagpeso taramida kata. Nukas nga raw, agbalin ka kumaapagwadan anak kaw. Di kagbalin apangas ken babae raw. Saan at trope dagiti babae? Itadawn mula ang tibagay miti kastangar aramidan. Sika maganda ita, Viole. Ha? Si Mexican pimintas ka. Agtal na ka man si ka, Rex. Hingam, apay adi mo i-accept ti friend request ko nga. Saan mo pa i-replyan dagiti chat ko ken ka? Gaput, ada respetok itinobyo. Mabalin lata, ano kayat mo? Di bale, talong distance kayo ken Oliver. Ay ayatok ni Oliver anya. Siyaklatan ti pakirelasyonan. Tas asidegak ken ka. Uray anya pa iti aramidem kan ibagbagam dita. Saan ko nga isukat ni Oliver itikas kang ka. Gwapo ka na singsing petak ng itinobyong. Nakita kong tinobyong iti personal niya. Amin langan na babae dito'y lugar tayo kat biktima Kasta aya ti aspiring public official. Awan respeto na iti bagina kan itipada na atao. Anya timbaga ni Rex kan ka, Bulay. Nakita akin nasarita na kakay. Papansin day di alalaki nana. Ay nawaw. Hey, anya timbaga na aya. Kayat na makirelasyon na kwa na nana. Kasano ko makadadamot ton boyfriend mo? At damot nga minin nana. Agberbirok lang day di Rex iti biktimaan na. Ipagarup na siguro nga amin a babae diti lugar tayo kat ag gusto ken kwa na. Ay na, agan anad ka iti dayjay Rex nakaw. Babairo dayjay. Ni Cheska ka nakap tinangibaga. Uray saan nyo nga ibaga, amo ko nana. Ti ipagarup siguro day di Rex kat kursunada ti amin. Iso ang nagturod mo't nga agpapansin. Nanakang kuman. Talakay mo't tay nakaw. Nangato launay ngamin ti panakita na iti bagina.
Naimbaglaangan ata nakiwin naswas ni Cheska kankwana. Ay, wala. Nakananos mo ti kaanak kag itinasurok ang makatawain. No saan pa yung agbalbaliw da Rex? Kaasila ang timasawa na. Ay, pudno launay tanakunam nakaw. Pangas lang arudan, babaero pa'y manay. Busy ka di? Sakto lang manang. Aday bagap. Kumusta aglaang dagiti requirements mo? Di mo't agtaray ka kas SK chairman dito'y lugar tayo? Nalpasan na manang. Naipasam nga rudan. Uy, Ay ka, mayat aading ko. Sigurado nga amom ti aramidam. Ta SK kagawad kamot ita. At the background mo no maipapan iti kasta abambanag. Amom ton ti aramidam. siyempre mo tama na. Ikampanya na to Ay, uray saan mo ngay baka? Tulungan ka latta. Kabsat ka nga ron. No mga baka, siguradong adag babawi manang. Ay, sigurado na itan ading ko Sinayang da ka mo ngaming. Si kamanan, ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ay no, apay ka no tatang? Heh, Jack amo keng ka Rex. Lawlawagan nyo tapno maawatak mo tatang. Agi istorya dagiti babae, ngay message mo dita story tay. Anya? Amaw, nuan niya ti kunada. Babaero kun pangas ka kalaw. Maawatak itan. No apay anao manichis kaken ka. Sino tinang ibaga apangaskin babaero ak tatang? Sana'y namasapol amamwam na sinaw. Ibagayo na sino? Tagsarita kami man itinalapat tatang. Basta da, di mo amuan na sinaw. Sana may parbang ti kasta anak kao. Makuntinto ka kumamait iti maysa. Ay na, talaga babaero da ito tao. Asino ti babaero kasinsin Jackie? Day Rex Ay nawaw, anya ti inaramid na kang kaya. Nag-message kanya kat kurso na danak kano kasinsin. Aday tani kita am ti chat na kanya. Gatal day ta lalaki. Adu tayon anang ibagaan na iti kasta. Ay na, sabali at talaga ti panawon ita kasinsin. I-block mo kit dimot daytan kasinsin. Gatal alalaki. Ay talagang i-block ko kasinsin. Agtaray nga iski chairman dito'y lugar tayo kat kastamot ti aramid na. Saan na abagay ti agbalin nga iski chairman kasinsin. Ugali na payla ang katawanan. Ipagarup na ngamin kat nga amin ababae kat aggusto ken kuana. No mga bakda ito, awan lat amukon. Sigurado adumakkel ti ulo na. No di kat agraramanday ta lalaki Babaero JX ni Cheska akaanakan nyo na nabebang. Ha? Ni Rex manay? Wala na. Nagchat nga rod kanyak itay. Dagulit day dya lalaki. Na? Anya, ti bagbaganakin ka? Kursunada na ka no? Nay, kasta mo ilaang ti imbaganakan ni Biuli akasinsin mo. Ay na, apay nga tang at dadagiti lalaki akas jay tigalad na nana. Amok pa'y man nakaw. Agtaray ka no pa'y mo, SK chairman da dya Rex. Itapay laang kat alanganan na nana. Ha? Kasano kumaamangabak ti pangas a babaero? Saan abagay ni Rex ti agbalin a public official ta saan mat nga rod a pagwada nana? Ay, Mildred, bagbagaam, Jacob sat mo. Apay ni Rex na nabebang, babaero ken pangas dayjay akabsat mo. Ay nawaw, ada ka di dakas nga naramid na kada kayo? Ex da kayo kadi? Ay, saan mo't kit day? Oh, mo't lagayam. Apay nga ibagayo ang babaero Jacob sat ko. Taiso, ti pagsasaritaan dagiti babalasang, nukasta nga umay da gumatang dito'y istorkaw. Ay, sana maliklikan dayta. Ngamin, karismatik ti kabsat ko. Napigsa ti karisma na. Iso dayjay, adumat ti agkursunada ken kwa na. Nga mawa mo agbayag a babae ken kwa na Mildred. Talukluk wenda ngamin. Jeda duma, kas kini Cheska, akaanakan nyo. Sobra, ti kinasilosa na. Iso nga,
ida ti kabsat ko. Adnya. Kasta timbaga day dya, bebangkin ka mana? Uy, nading ko. Abay ko mga ibaga na babaero ah. Kahit saan kumot nga ex day dya bakit? Amok pa man iti dayjay apakit. Amangan mo ano? Amangan no, anya. Amangan mo aging gaita. Kadida maaklon nga awan kaming kinches ka. Ay, nalabi ta kasta ading ko. Nasakit lakit di tinakam dayjay. Iso asikamot ten ati dadaulen da. Ipamaysa tayo kit diti atensyon tayo iti panagkandidatok manang. Iti kasta, kat sigurado ang mga bakak. Nadamag da siguro nga agtarayak kas iski chairman. Iso akas tamanan iti panagsasauda. Talaga gayam akayat day di arex te agbalin nga iski chairman. Wen nga rod. Ipilit na, kat saan na matabagay ti agbalin nga opisyal. Dayta nga rod, nangato ti arapaap na, kat no nakalaslastog day di alalaki. Ay launay nagmayat atong paan. Una yan tatungpaan kasinsin. Katwan mat, Asino ti kalaban na aya? nilemwel kanumat. Duadala ang aglaban kas iski chairman dito'y lugar tayo? Wen kasinsin, duadalaang. Ay, no siyak. Nilimwel ti ibutos ko kasinsin. Uray sakmat kasinsin, nilemwel ti manok ko. Mayat no nilimwel ti mangabak. Mapagpiaran day di akalugaran tayo. Nasingpet pa'y, kan ada respeto na itipada na tao. Saan akas itidaduma dita apangas? Manang, agkongras kan kanyak. Oh, ada ka din result na ading ko. Awan pa'y. Ngam sigurado akmat lang asyak ti mga abak manang. Nilimwel laang ti kalaban mo niya. Uy, da kami lang manang. No panunutan tayo, kat mas sikatak nga mitiday dya alimwel. Oh, di nasayat no kas na ading ko. Ay, dakal ti posibilidad na sikat ti mga baka ading ko. Sigurado daytan manang. Tatang, anya nga iti iluto tayo. Ilutaw. Makan atatang. Pagsasangwan tayo ang makan. Ay nawaw. Awan mo't amok nga okasyon ita anak ko. Sigurado siya kung ti mga abak nga iski chairman tatang. At di impos da resulta ya. Awan pa tatang. Yung kanya kumangay ti laban ni Limwel iti kas kanyak anapigsa ti karismana. Adom amok akalugaran tayo. Kinasing putak pa tatang. Awan pa'y gayam ti resulta. Ngim nagsasaw ka dita. Kasla sigurado ang mga abak ka. Kasanulangan numabak ka. Di pa'y nakababainan ka nagiti kalugaran tayo. Marikriknak nga rot asyak ti mga abak tatang. Ay, diyak amukin ka Rex. Nagngatula una iti panagkitam iti bagen. Ay na, sapay la kumata mangabak ni Limuel kasinsin. Wen nga rod kasinsin. Anya nga oras nga taarumar ti resulta. Madama kanu ti bilang da kuna ni Antinenet itay. Tanaga po ijay. Panagkunam kasinsin. Adda nga ta posibilidad ani Limuel ti mangabak nga iski chairman tayo? No para kanyak kat adumat ti supporters na akalugaran tayo. Makapadanag mat ngamin kasinsin. Madi no day JRX pailaang ti mangabak. Nakunampay kasinsin. Saan abagay ni Rex ti agbalin nga opisyal takas jay kat ngarod ti ugali na. Anya nga ti maisuro na day jay. Kinapangas kan kinababaero. Addan samat ten resulta kasinsin Jackie. Addan aya. Kita man kit din o adda kasinsin. Kasla iso ngamin ti pagsasaritaan dagiti kaaruba itay kat. Aywan. Adda nga agpayson kasinsin. Kat, asino tinangabak kasinsin? Ni Limuel kasinsin. Yes! Makaangas akon itinalukay. Naabak matla ang dayjay alastog. Nakunampay kasinsin. Mangantakit di matan kasinsin. Adda trabaho ita? Adda kasinsin. Sige, mangan tangarudan. Naluto matan ti makan. Sumarunon ton amangan ni Apong no makarieng. Oh, kumusta nga ading ko? Nanghabak ka di? Negative. Anya? Day dya Limwel ti nangabak manang. Ni, kasano na pasamak data? Amang ano ka malimot ti bilang da? Weno saan kat, amang ano linuko da ka? Day tangarod manang. Imposible ang maabak nak day dya Limwel.
Posible ang mapasamak dayta. Ha? Kasano ko matatang? Alaman? Saan mo't asikat na dyan alimwel dito lugar tayo kahit? Uwan nga rin tatang. Ang mga linukod damot lang ti kabsat ko. Noan niya ti resulta, aklunin tayon. Saan na mabalin tatang? Ay, sayang ti gastos kan bambanog ti kabsat ko tatang. No apay adayjay pay laang mat alimwel ti nangabak. Ay, anyang iti amo dadya at tao na may papan iti panagserbi. Nasaya at tao ni Limwel. At da respeto na itipada na tao. Kit amuklatan aday ta ti makagapaw. No apay nga iso ti imbutos dagiti kalugaran tayaw. Dakkel ti panagtalag dagiti tattao ken kuana. Naabak mat ni Rex. Deserve na nana. Madimot lang no kas di aklasit tao ti agbalin nga opisyal. Makedi ah. Naimbaglaangan ata naabak. Tapno maksayan ti kinalastog kan kinababaero na nana. Na. Iso may talumabas. Isong agpaiso nana. Sa dino nga tati papanan na. Ay kita seryoso tilangan na. Nasakit lakit di tinakom na. Sigurado adi na namnamaan na maabak. Ay, kunamlan asino nga main. Di na amaw nga aywanan ti reputasyon na. Kaya na ti agbalin nga opisyal. Ang kasjay mo ti ipakpakita na kadagiti tattao. Ay nawaw! Anya ti planom, Rex ading ko. Tani, naabak ka mat. Ay, jak nga rod amor niya taramidak mana. Jak amon ko sa amang rugiak manay. Kayat mo, ti ag-apply iti trabaho. Huwag mana. Ngamasan ko kahit tagaplay dito lugar tayo. Apay nga eh. Kanyang tulang ti maibaga na iti tatawan niya. Ay, kat gagangay na dayta ah. Kasta at talaga ti politika. Adda maabak, adamot mangabak. Pasol bumut lang. No apay akas jay tinapasabak. Ay natatang, mangrugi kay man ngaminan. Nagtal na ka mo mo dita. Sana sikat ti kasarsaritak mildayd. Ay nawaw! Ti kabsat mo, ti kasarsarita. Masapol ang mapagbagaan. Iti kasta, kit amo na tararamidan na. Manon ti tawon na ay na. Awan mo takas nga naramid ko tatang. Adda, Ha? ti kinapangas, ken kinababairong, tinang ipaabak ken ka. Si kabit laan, tinang perde ti reputasyon mo. Pagadalam daytan, anak ko. Agrubata kong tatang. Ipatas ko man tigasat ko iya syudad. Agan-anad ka. Nagyaman ak tatang. Ti kanayon kung ibilin king ka, di mo kumaliplipatan. Huwag tatang. Amok dagitan. Agsingsing puta ko. Tapnawan maibagat sa bali at tao. Di mo ibabain ti mismo abagay mijay, anak ko. Huwag tatang. Manipod ita. Aramidak ni bilin niyaw. Agsingsing puta ko. Saan ako nga garamid iti madi ijay tatang. Nung ay addamam amom mijay, Makuntinto ako niti may sa tatang. Agbalinak apagwadan iti padak a tao. Ay nawaw! Iti amin agundaway, at dalata ko marespeto tayo iti pada tayo a tao. Saan tayo nga agbalin analastog wano na palangguad. Ngamin, di tay amu ti mapasamak kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Kaadwan kadagiti agbalbaligi, kat dagiti tattao anasaya at ti aramid kan nadalus ti reputasyon na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang
Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda nag-reading lakay. At da bakit? At da tibil tayo di talamisaan. Manungay ti bayadan tayo itaabulan. Nagdoble mo at bakit? Ay nawaw, apay ngay. Diyak man mo. Ne. Apay ngay. No kaano mat ngagtip-tipid tayo. Di makkel mat ti bayadan tayo. Huwag nga ro, saludsudam tuman kadagiti kalugaran tayo no api ang kasta. Nagdoble ti bayadan tayo. Kat awan mo't na inayon nga appliances. Agtip-tipid tayo pa yun. Wan lakay, kasaritak to ida. Nagdakkel mat una yan day to abayadan tayo. Huwag nga ro, bakit? Tangdan tamot tinday tayo ti manungal daw. Anyan ti mapaspasamak dito'y lubong. Ato yan, tikat gatangam ato yaw, silma, nakong. Agyaman ako unay, nana. Ayun gayam, addaman sa ludsudak kada kayo, nana. Anya day jay nakong. Kumusta nga itibil ti kuryente yo itaabulan? Aywan, nagdubli nga ron nakong. Da kayo ngay. Uray da kami nga rod, nana. Parikot ket di ano pangalaan iti pagbayad manen. Agpapada tayaw. Isulat ta mati konsumpsyon may. Ngam nagdubli mati bayadan may. Ti mabasbasak apos ti daduma. Kat ada kanu ti mainay-nayon iti baybayadan tayaw. Ni, anya kanungay mat day tanana. Adda ti additional abayadan tayaw para kadagiti for face kan senior. Kan adda pa iti daduma. Saan kun akabisadaw? Ngam para programa kanu ti gobyerno. Anya? Pakibayad tayo ti kuryente dagiti porfis beneficiaries, nana? Isumot ti mabasbasak iti Facebook. Saan laang matkit di adagiti for face beneficiaries? Adupay nakaw. Ay nawaw, nagswerte ngayon dagita a forfis members no da tayo ti agbayad iti bilda. Isudalata ka na yun ti mayran ranaw. Jakman amo iti gobyerno tayo. Aywan, adda nga agpayso. Tanya bakit? Kita ti bil ti kuryente tayo. Isu lagayam adi makil ti bayadan tayo. Nay, kita dagita lakay. Ne. At nakanumot ti kaya't asawan da kita. Da tayo ti mangpunpundo iti programa ti gobyerno. Tijak kayat, karaman dagiti 4 piece lakay. Isuda manan ti makalibre iti kuryente. Ay no, nakadamagan mo at bakit? Ni Nana Susing, iso kano tinabasa na iti Facebook. Kita ba bakit? Ang mga nukumpurme man ang apaham dita. Maasara nga ron. Da tayo ti mabambanog nga agtrab-trabaho. Sa ita, nagado ti sing-singiran da kada tayo. Amumatante. Ay, narigat laki ti tagsasao. Blooming ka ita. Ha? Amukon, relax ka, talibre ti kuryente yo a 4-piece members. Libre ti kuryente, may? One month, da kami apada yo akakaasing agtrab-trabaho ti agbaybayad para kada kayo. No siya, sa anak akaraman iti ibagbagam a libre a kuryente, Selma. Oho, imposible mat na. Kano may sakamat a 4-piece member. Mabalin yun ti agir kuno kwa. Ay na, may mayat paikit din ti biyagyo. Ngamda kami akakaasing agtrab-trabaho. Kinapudno na, nagdubli mat lang ti bilme. Oho, imposible mat na. No saan ka amamate, mabalin mo't adumagas ka ije balay ta ipakitakin ka ti bil ti kuryente me. Ay na anje, amok dagitan nga style yo. Sakbay nga agsao ka, amwam kumapay ti pudno. Kinapudno na, saan lang amay-may sa programa ti gobyerno ti punpunduan tayo a consumers. Ay di ka nagpalawag. Nalakakin ka ti agsao itikas na. Ngamin, suportado kayo ti gobyerno. Anya? Kanayon laangan, ada kayo ti makaliblibre. No adda ayuda, da kayo akanayon ti maikikan. Awan pa'y maramanan, mimot. Hay, una yan, dayjay a Selma. Apay ni Selma. Sakit din ti apapaan na. Ay nao, apay ka na.
When takanayon tayo kano ang makalibre, da tayo 4-piece members. Dayta a programa ti gobyerno ti makagapo. Tilibre ako riyentay. Wen lakay. Imbagam kumagan ko hana asaan tayo akaraman iti lifeline program ti gobyerno. Imbagak met, ngam ipilit na met ti kayat na. Saan laang met amay-may sa a programa ti punpunduan tayo kat. Kan may sang, abay asikati abaan na. Kat saan mat asikati nagdesisyon dita. Saan mo mat akontrolado dagita abambanag. Ta saan ka mat agobyerno. Dayta ti saan ama panunot ni Selma. Basta agong ungetlatan. Jak met ngamin ammo no apay akay kayat ti gobyerno ti kakasta a programa. Hawan lat itedda no di ayuda akanayon. Isukit din ti pag-aapaan ti tattao. Wen nga rod ang. May mayat kumamat ano ag panunot dalangan iti long-term solution ako nada. Diyay kumamairanod tayo amin. Pobreman kan nabaknang. Narigat met ano day tang ayuda ti pag-aapaan ti tattao. Anya ti kunam anjay. Pinagsasawan na ka ni Silma? Ay, wan nana. Napudot nga rod ti dara na kanyak. Apay ka no, Mike. Gapumanan iti programa ti gobyerno nana. Ipilit na amay saak a beneficiary iti dayja a lifeline program. No kasta, saan kagayam akaraman? Saan nana? Kinapudno na agbayadak ita. Nagdubli mo ti bayadan yaw. Wan nana. Agpapada tayo a nagdubli ti bill ti kuryente na. O adtoy, kitaan nyo daytoy ti bill mi di napalabas a bulan. Daytoy met ita a bulan. Aywan, agpapada tayaw. Saan magayam nga amin a 4-piece kat makalibre? Saan nana? Adda amok asaan a 4-piece member ngam beneficiary damat lang iti lifeline program. Isu dipindi siguro nana. Diyak man ammo. Ay, awanan. Dagita a programa ti pag-aapaan dagiti tattao. Ay, wan nga rod nana. May mayat siguro no agpanunot ti gobyerno iti daddo maawagas. Mabalin mo't akasayan dati tax abay bayadan tayo. Iti kasta, mairanod tayo amin. Baknang man kan saan. Ammom Silma, saan anasayaat nga apapaam ti padam a tao? Nagistoryaman gaya man dayjay nga anji kada kayo, nana. Naibaga na laang may ti marikrik na nakanyak Apay nga gistorya pa'y laang kada kayo. Nakitak ti bil ti kuryente da, kat saan alibre nakaw. Agpapada tayo laang nga adabay bayadan na. Oho, ang mga Nakita ka mismo ti bil da, taim pakita na kanyak. Anya kumaita. 4-piece latamo dayjay nga anji. Programa ti gobyerno dayta. Saan kuma ati padam a simple a tao ti pagpupudutam. No adda parikot mo, dagiti masaknan ti pangibagaam. Ay basta, kagurgurak unay dagita at tao. Isudala akanayon ti makaliblibre. No maminsan, kat adamat ti kamali ti gobyerno. Awan lat itidda no di ayuda la akanayo na. Ay nanana, di kay agpalawagan. Diyak kayat amangag ti uray anyaman apalawagyaw. Ay unay kan Silma. Limabasak itayan na itay. Kat adamanan ni Selma itay. Anya nga iti aramidan na ijay. Anya kumapang. Makiap-apa manan Manan? Dahil tatulong ti gobyerno ti makagapaw. Napudot launay ti dara ni Selma katatayo a 4-piece member. Hay, anyan ti kastoy ang mapaspasamak. Wan nga raw, tunggal adda ti ayuda, wan uraan niya klase ti tulong, kat agaapa dagiti tattaaw. Kasano kat sa urmat ngamin no daddo malakay. Ngamin, kasla mapilpili ti maikan iti ayuda. Isu asaan amaliklikan nga adda agaapa. May mayat no mairanod tayo amin tapno awan ti agreklamo. Narigat met lang ti makiap-apa. Datao pa'y kit din ti mapasubo. Agrubata kon lakay. Makitagad ka manay? Anya ngay nga road, kat adumat ti paggasgastusan tayo. Masapol ang makitagada. Tapno adda man ng libre nga ayuda dagiti 4-piece. Agtanang ka man bakit? Saan kumakasta ti panagsasaom? Pudno man, mabambanog tayo ngagtrab-trabaho.
Ngam ti udi na, datayo ti kaasi. Dagita a 4-piece member ti kanayon a mairanod. Ay, Jack ammo, no niya ti sungbat ko ken ka bakit? Pudno matibagbagak. Datayo a kakaasi ngagtrab-trabaho ti mangibakbaklay iti rigat da kuma. Saan tayo matabak nang? Agpapada tayo laeng nga agsaksakripisyo tapno agbiag tayo. Saan ka mababalaw no maditirik nam? Ngam ibagam kumarayta kadagiti masiknan, bakit? Saan adagiti kalugaran tayo ti mapan mo apain? Tawan amuda dita. Programa dayta ti gobyerno. Hay, wen nga rod nana. Dayta tirigat na no adda saan a makaraman iti tulong ti gobyerno. Ngam saan tayo ida mababalaw, tadamat puntuda. Ay, wen nana. Maawatak matkit di dayta. Tano para kanyak, may mayat matlaang no mairanod ti amin. Narigat nga agpaiso no mapilpili lang ti matultulungan. Lumabasak na nasusing. Sika magayam silma, sa dino ti papanam. Sa dino kumapay ngay nana, agtrabaho ak atap no addamanin ayuda para kadagiti sadot at tao. Anya? Pudno nana, da kami matlaang akakaasing agtrab-trabaho, timang baybayad iti rumbang abayadan dagiti sadot at tao. O sige nana agpatuloy akon, taamangan numaladawak pa iti trabaho. Ay, madi nga agpaiso ti rikna ni Silma. Wen nga ron nana, madlaw iti panagsasauna. Tunggal ada nga minti ayuda, ket kanayon nga awan na ganda iti listaan. Hay, asino nga taaya ti mabalin akasarita lakay. Makasarita? May papahan kadagita nga ayuda, kas kadaan niya dita a programa ti gobyerno. Ay nawang, adda ka di manen napasama kanjay bakit? Napudot latta ti dara ni Selma kada tayo. Anya? Limabas iti istor ni Nana Susing itay. At daak ijay kat nagado ti ibagbagana. Talaga di na maawatan bakit? Wan, ngam saan tayo ida ang mababalaw no apay akas jay da. No apay nga agreklamo da. Takas kada tayo, mabanbannog damat nga agtrab-trabaho. Aksyonan kumamot tan digiti masignan day tapang ikaw. Agpanunot day ti programa apakairanudan ti amin. Tanuda tayo asimple at tao lang. Saan tayo mo't akontrolado day ta? Siguro, dakkel ti kupit da no. Ay nawaw, agtanang ka. Ambangan kung adda makangagiti kasta nga ibagbagam. Bakit? At naman tibil tayo, Selma. Kumusta nga nagtriplin samot tang. Saan? Hanggang nanginalat ta? Ay, uray agtipid tayo ke nanginalat tagayam ti mabayadan. Huwag nga rot bakit? Makisarita aktuman no agbayadak. Apay matin akasta ti mapaspasamak. May mayat manen bakit? Ibagam kadagiti masiknan, tabarang aksyonan da. Wan lakay, agpapada tayo laang mat ngagkasapulan. Kita ama, di ka makiab-aba kadagiti kalugaran tayo a 4-piece. Wan lakay, naamiris ko akam maling agpaiso ti kasjay nga aramid ko. Nasaya at mat, tanaka-ameris kan bakit? Agrubwata kon lakay. Adda ipagatang mo? Awan, Okay. Bayadak laang nga ro ti kuryente tayo. kita tamang numero naam ni Selma ijan. Wen lakay, di ka agdanag, tasyak ti makaam mo. Nubilang man tamara naam, kit kumkumpurmi man ti sawsawang na. Sikalatan ti agad jazz, iti kasta, san kayong agsubang? Wen, di ka madanagan, ta sa anak amakiapakin kwa na. Ni Silma ti adda iti malikudak. Amangan ko naknuinton madamdama kat apaan nakmanan. Sapay la kumata. Si ka magayam day taanche. Ha? Agbayad ka man? Wan, apay ka de. Manungay ti bilyo itaabulan. Atoy, kita amlatan no mano. Ay nawaw, medyo dakkel matgayam. Kunaklakit din no libre ti kuryente yo. Di mo't imbagakken ka asaan kami akaraman iti lifeline program. Agpapada tayo nga rod nga agbaybayad ano kas talaang. Hay, wan nga rod ah.
Kasaritak tuman dagiti agkul-kolekta iti bayad tayo. Bareng maipalawag da na saya at kanyak. Tinaibagada ngamin kanyak, saan kanu a kontrolado ta programa kanu ti gobyerno. Anya? Hangam ipadas mulat ta ti makisarita kadakwada, mare. Amangan no nagkamaliak, kat siyak gayam ti sabali, ti pan nakaawat na. Nakita ka nagkuyog kayo kini Angie itay. Wala na. Saan yun akagura ti tunggal may sa? Saanan na. Adda nakasaritak idi nagbayad kat naipalawag da na saya at ti amin kanyak. No pa'y kasta, saan kulat ta maawatan? No apay apil-pilyen da ti kikanda. Sa urtikas jay nana. No dadu makit makapaasar nga agpaysaw. Ngamay na, nagregat laki din ti agsasaaw. Ang mga no adapay makangag iti ibagak kuma. Kat anya pa'y ti makunada. Dakkel man ti kupit da nana. Iso nga ayuda la akanayon ti ititid da. Shh! Tangiwat mo, silma nakaw. Ang mga no ada makangag kang ka. Ilang ka di, Angie Bakay. Apay nga italang ang nagawid ka. Saan matkit di lakay? Nagmerienda kami laang ngamin ka ni Maricel ma. Anya? Maricel, makunam. Wan lakay. Ay nawaw. Saan ang gumurakin ka? Saanan? Nasaya at mutan ti pan nakisarita na kanyak itay. Ay kat na saya, ano kasta? Nakaamiris mo siguro. Siguro, dakkel nga rin tinagbaliwan na lakay. Sapay la ko man, tamaawatan mo dagiti masiknan ti kasta reklamo ta. Pudnaw ngagpapada tayo nga agkasapulan. Maday, no pilpilyin dati kanda iti ayuda. Nagkuyog kayo mat kano kina Angie ko na nimang kanor bakit? Wala kay, apay ka de. Naimbag man to saan kaya nagkinabil? Apay ko mga agkinabil kami. Saan ka di agumurugura kakatakwata? Saanin itala kay. Naamiris ko abidot gayam ti kasjay. Uray apaag dagiti 4-piece member. Kan dagiti aminan ang makaawawat iti ayuda wenno tulong. Awan matlaang maaramidan da. Wen tas saan damot a kontrolado dagita bambanag bakit? Wen nga rod lakay. Dagiti masetnan kumagayam ti kasarita tayo. Ibaga tayo amarigatan tayo unay iti kastang aramidan da. Inton sumaruno, agtanang ka bakit? Wen lakay. Nakisarita akmet ket di itay nagbayad ket ibagadan to kano ti concern tayo kadagiti masatnan. Sapay la kumaa, tadamot programa ti gobyerno para iti amin. Iti kasta, awan pagaapaan dagiti agkakabaranggayan. Ay nawaw! No adda parikot wenno reklamo tayo maipapan iti ayuda, saan tayo kumaabasta makiapa? Ibaga tayo kadagiti masaknan, iti kasta, aksyonan da, kat masulbar ti parikot tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Amom, no anya tinakitak itay awan ka dito'y balay, Robert lakay. Anya day jay bakit? At dalalaki anang itulod kin ni Florence dito'y balay. Ay nawaw, asino a lalaki? Familiar ti rupa na, ngamjak mo tinagan na. Ay,
Bantayam di putot mo. Tamangan no inton madamdamakit masikugan kit di. Ay, sana mabalin na. Ipalpas na kumapay, ti panagadal na. Iso nga rod akasarita am lakay. Diyak kaya ti makibiyang, taamumot, saan asyak ti pudno nga inana. Ni karidad nga imuna nga asawam ti pudpudno nga inana. Saan mo siguro adakas no bagbagaam? Sikan ati ina na tanabayag mo tinapimusay ni karidad. Ay, diyak kayat. No may papan kadagita abambanag, diyak kayat ti makibiyang. Di mo kayat ti makibiyang ko nam. Ngam agipulpulong kamot kanyak. Imbagakla ang atap no ammom ti mapaspasama. Anyat yar aramidin nyo diti silid ko, tatang. Pudno ka di nga dalalaki ang magitultulod ken ka dito'y balay, Florence, anak ko. Ha? Ibagam di pudno kanya. Di nakulbudan tad na nakakita kada kayo. Ay, kwa, tatang. Asino day dya lalaki? Ni Jason, tatang. Iso tinobyo. Anya, nobyom kunam? Saan ka pa yan nakaturpo si ti panagatal mo? Ngam kaya't mo ti makiasawa, anak ko. Anya ka lagi di mo tanaya. Amumat anang nga tutarapap ko para keng ka. Ay, nawaw. Overacting kay man ako na, tatang. Ha? Saan aga po ta inaklon ko ni Jason kat kayat kumatan ti makiasawa, tatang. Ipalpas mi pa'y ti panagadal mi. Kasanungay no. Awan pagdanagan nyo, taam mo mi ti limitasyon mi. Nasaya at alalaki ni Jason anya. Saan akas iti dadduma dita? Dayjay tinobyo ni Florence? Wun, iso dayjay. Jason kano tinagan na. Ah, nataarmat gayam, nanang. Ay nawaw, agsardeng ka man si ka Claire. Apay ka di, nanang. Nataarmat nga bagbagam. Saan akas jay tinataaraan niya? Ay, nawaw. Katsi ka, no makirelasyon ka, agbiro ka itinatataar ngam iti dayja a Jason. Ay, kat syempre, ananang, amok daytan. Very good, anak ko. Di ka agpaabak iti dayjay a Florence. Ay, kaano pa'y nagpaabakak iti dayjay a half-sister ko, nanang? Kasta ti kayat ko kan ka. Imala ka kanyak apalaban. Agluto kan aginaw ka si ka Florence. Wan, auntie. Kan agdalos ka pa'y gayam dito'y balay, ha? Ni Claire nga'y, auntie. Anyamat ti aramiden na. Kita maabisi ni Claire. Uray siyak, auntie. Adumat homework ko. Ay nawaw, aramidem kit di ngaminon dagiti ipapaaramid ko tapno malpasan. Di yumat ngamin ibaon ni Claire. Tapno nabibiit ko maamalpas no agtinulong kami. Na, tagreklamo ka pa'y laang dita. Uray adda ni Claire dito'y balay kat kasla siyak matlaang ti makitkita yo. Ay na, awanin ti adupay asaong. Aramidem kit di ti ipapaaramid ko, no di mo kayat ti maungta. Umayak man, apong. Adda ka di ibagam, apo. Awan, apong. Aramidak laang ti homework ko dito'y. Tano adda ak ijay balay kat kanayon nga ibaundak ni Auntie Gloria. Anya, Uray adda ni Claire ijay kat kasla siyak laang ti makitkita na, apong. ay nawaw. Aging gagayam ita, kat kasta ti trato na kun ka. Wan, apong. No saan laang apimusay ti inak? Saanan ang makiasawa ni tatang iti sabali? Ang manyangay nga roda po. Saan tayo mo't atengel ti biyag ti inam? Saan na kun akomportable ijay balay, apong? Ag naedaksan dito'y balay yu? Ay wala, mabalin lata mo tapo. Pudno, apong? Wala tapno adakad kaduak. Dito'y kamot anag naed idi ubing kapailaan. No kasta, okay lang kan kang agnaed ni Florence iti ayan ni Apong na? Wen, bakit? Kinasaritan ako ni nanang itay. Ay nawaw, kasano numapan ijay kat saan amabantayan ti inam? Amo ni nanang tararamidon na. Kan may isa, apo ko naman dayjay. Sigurado adi na ipalubos ang may sagmak ni Florence. Sapay adda boyfriend na. Masapol amabantayan da. Amo da kanumat ang tilimitasyon da bakit? Saan amabalin nga agnaed ni Florence ijay?
Asino ngay ti ibaon ko no ijay ti pagnaadan na. Napauli magkamay. Ay ko alakay. Napanunod ko laang. Asabali lat tanuda tayo adadakkel dati mga sikaso kadakwada. Saan mo't amabaling nga ipilit ko ti kahit ko bakit? Kahit mo't lang namin ni Florence na agnad ijay kay. Nakaturpos tamot ni ti kolehiyo. Agpada tapayin nga adda na talaga di trabaho na. Panagkunak kat mabalinan nga agkalay sata, Florence. Kasarita tanto ti pamilyak, Jason. Panagkunang ka di, kat umanugot ni tatang mo. Sigurado daytan. At datamatan iti husto nga edad. Dayjay laang ano makibiyang manan ti stepmother ko. Aging ka dita, kat Amumat asaan anasaya at titrato na dayjay kanyak idi. Jak amo ano nagbalbaliw matan. amang ano naka-Amerisan. Saan tayo asigurado? Anyang arod daramidan tangay. Mapantalat ta ijay balay. Ibagata kan tatang ti plano ta. Naimbagnal daw yun, auntie. Adda ka din ni tatang, amte? Apay ni Robert. Anya ti masapul yung kankwana. Napatagti bagami kan kuha na, auntie. Ay nawaw. Anya ti bagayo kankwana ayan. Plano mi nga minan ti agkalaysa. Anya? Agkasar kayon? Wan, ante. Adda ka di ornong yo? Kabailan nyo ti aggastos? At damot basit urnong mi, auntie. Agpada kami mo nga ada trabaho na. No kasta. Agtrab-trabaho kayo gaya man. Wen, auntie. Mangup-opisina kami kan Florence. No kasta. Adda gaya man kwartada. Napauli kayo mat, ante. Ay kwa. Awan matkit di. O sige, panawan kayo pa'y tairwar ko ti termos. Agkape tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo. Ado pa'y ti kayat ko amamuan, may papankada kayo ado ha. Pag naadan ngay da Florence kan Jason, kalpasan ti kalaysada, lakay. Dahil tati jakam mo, bakay? No kayat da, mabalin mo't nga agnaad da pa'y dito'y balay. O, kailangan kayo ka? Ay nawaw, syempre putot mo mat ni Florence. At madlaw ko kan ka, Madlaw ko asiming bad ka. Saan ka matakasta sigod? Unay kalaki di mo't tan ayalakay, sigod mo't anasing petak. No may papan kan Florence nga anak mi ti mo nang asa. Di mon isawang no anyaman ti ibagam ko makanya, tamok daytan. Anya? Nasaysaya at matlaang no agnaid da ditoy, tapno adda kadwa tayo. Nang ro na ita, tanakapsot ka matan. Di mon kabailan tagtrabaho. Di ko nada kat simple lang ti kasarda. Ngam saan mat nanang? Wan nga ruda, nagpa-cater da pa'y. Mano nga tangay mat ti ginastos ta. Dayta ti saan ko asinaludsod. Agasam man. Kabailan damat gayam nga igastusan ti kastoy akasara. No si kanto met ti makiasawa, mas bongga pa'y ngam ti kasar ni Florence ti kasar mo anak ko. Kasanungay kat construction worker laang matinobyok nanang. Si kakit di met Claire, mabalin met aso katam dahi a construction worker. No di na maipaay ti kasar akayat mo, so katam kit din. Anya? Diyak kayat amaartapan na kaday di a Florence. Nalawag ka di, ha, Claire? Wan nanang. Aywan gayam. Pag naedanda ngay kano numalpas ti kasarda. Kinasarita ida ni tatang mo, kat agnaed da ijay balay. Ay nawaw. Imanugot kayo nanang? Common sense ka di anak ko. Professional dagita nga agasawa. No ijay balay ti pag naedanda, o di mairanod tayo, iso asika, agsingsingpet ka kadakwada, tapno di da makadlaw. Sigurado kayo kaday, Florence. Ijay ti pag naedanyaw, apo. Kinasarita nak ngamin ni tatang, apong. No agpatakder kayo ngay iti balayaw. Ha? Madanagan naklaang apo. Abangan no dakas to titrato ni Gloria kada kayaw.
Nasaya at matantipan nakisarita na kanyak apong. Amangan no agin-agin laang dayjay. Nga ta? Saan tayo nga amo, apo? Amangan no agpampamarang laang. Amangan no adagayam ilimlimod na talent na. Kat may samot gayam abes actress dayjay. Ngay stepmother mo. Ni apong atalaga? Nagsweldo kayo ka din, Florence, nako. Apay ko maante. Amangan no adapay kwartam dita. An-anwan nyo ti kwarta ay ante. Maigatang ko maitisidaan tayo, Naibusan ti bangus aginatang ni Jason ante. Naibusan anak ko. At 500 ante. Da kayong matunti makaamo no anya ti kayat yu agatangan. Kukuha akong ti supli. Sige ante, keep the change. Ay na, agyaman ako na Florence. Kastigayam tirik na no professional ti anak. Itala ang anapadas ko, tasaan pa'y mat anagturpos ni Claire. Da kayo kit dimot. Ayun gayam na ko, numabalin kat pakibayad yumatla ang tibil ti kuryente kandanong tayo. Awan pa'y ngamin kwartami itakot. Narigat mo't numaputdan tayo. Kanya nga tanong, gipatakder talangan iti balay ta, Florence. Mapampanunot kumatla ang day talakay. Saan ko ang anusan ti ugali ti stepmother mo? Apay, di mawat manan iti kwarta kang ka? Wen, bakit? Talaga arupat kwarta day nga stepmother ko. Saan tupay nga dumawat ni tatang iti kwarta kadata, isupay kit di? Wen nga rod Ay, panagkunak, pudno tinaibaga ni apong kanyak. Agpampamaranglaang ni Auntie Gloria tapno makalibre. Anyan ti kastang ugali ti may nga ina? Wen gaya, pudno ka di nga nagikatan ni Claire. Di na ituloy ti panagadal na. Wen kano, adda kanumat ngamin bagsak na. Kahit kasanuda nga rodan, no awan ta dito. Apay, ipalubos mo ang maartapan na kadaya a Florence, Claire. Ay, ado nga rudan ti bagsak ko, nanang. Ay, awan nga ruden ano kasta. Naimbag pa'y ni Florence. Agpatakder da kano pa yun, iti balay da. No kasta, pumanaw dan dito'y balay, nanang. Day tangarod ti parikot ko ita. Nayunang pa'y laang mo. Apay ka no pumanaw da, nanang. Ay, jakman amo kadagijay nga agasawa. Amangan mat no nakarik na da, nanang. Amangan no amudan nga agpampamarang kalaang. Apay nga agpatakder kayo pa'y laang ngamin iti balayo, Florence, nakong. Kasapulan, ante. Ay, nawaw. Nalawa mo ti balay apag naedan tayo. May mayat matlaang no adabukod mi abalay, ante. Numalpas ti balay nyo. Pumanaw kayon dito eh. Wan, ante. Di agsisina tayo manon. Ay, nalaing nga agdrama daytoy a tao. Ti ko na siguro, kat saan ko anangag tinagsaritaan da kini Claire idi napalabas ng aldaw. Oo, napaulimag kamot na kong. Nakapagdesisyon kami kini Jason, ante. Kat saanan nga agbaliw dayta. Okay. No kasta ti plano yung. Anyang nga rod. Ay, di na kun maloko ita, ante. Amok ti makagapo, no apay akayat yung agnaad kami kini Jason iti daytoy abalay. Ay, kamaudyanan na, nalpas matlaangan ti balay talakay. Mabalinin ti umakar, bakit? Kasaritak to ni tatang. Wen, bakit? Tapno muna. Narigat matlaang nga agpayso ti agan-anos ditoy. Kunaklakid din no nagbalbaliwan ti stepmother ko. Saan? Tatisweldo talaang matgayam ti kayat na. Awanan maaramidan tayo dita, bakit? Kasta na siguro mo Plastik launay mo't. Kayat na ti mairanod, ngam di namat amo at ratuan itinasaya at datao. Agpakada kamin tatang. Mabalin ti sumurot, anak ko. Ah? Asidaglaang mo ti balayaw. Aywan tatang, mabalin latamat no kayat yu ti agpasyar ijay. Sa dino ti papanan nyo ayan. Iti and Florence. Anyang ay taramida mi dyan. Awan mo't gindi. Kahit ko lang ti sumurot katakwada. Sumurot ka, ngam agawid ka matladagos, ha? Wen bakit? Di ka matanagan. Ta sa anak nga agnerd ijay. Agrubat tay nga rodan tatang. Agur-urayan ni Jason ijerwar. Di
Di kay matmatagtagari dita, nanang. Masikura na klauna yun. Sipod pimanaw da Florence dito'y balay. Parikot tayo umatin di kwarta. At damot pensyon ni tatang. Kurang dahi agastusin tayuan niya. Kat, kasano nga rudan dayta, nanang. Awanin masapol nga trabaho ka. Anya? No ingaid mo kumati panagadal mo, di professional ka kumamutan akas kin ni Florence. Nalaing ni Florence, nanang. Anya nga rod ti maaramida, kat imala akmat kada kayo akunang. Anya ti kunam, ulitan man. Basta, kasjay, nanang. Kat basol ko nga rod ita. Awan mo't imbagak akasta, nanang. Ti kunam kit di, kurang ka iti diskarte. Agtrabaho ka mutan, tapno makatulong ka kada kami kan tatang mo. Nakababain mo tagpatulong kan Florence. Agyaman ak launay. Ta nakaumay ka dito ospital, Florence, anak ko. Makapakiktot kayo, matatang. Kaano laang idilimasin kami. Ita, kastamat ng tinapasamak. Ayan nan ngay ita. Aday tayo siyo. Anya ti ko na ti doktor, tatang. Amangan no mabayagan kami ba dito eh. Adakwar tayo dita. Tila ang pensyon ko ti adda dito anak ko. Ala, mang daklatan iti kwarta kada kayo. Uray dakas ni Auntie Gloria kanyak idi ket tulongak latta. Ay na, agyaman ak launay anak ko. Imala ka iti inam anasaya at ti panagpuspuso na. Kumusta kayon, Auntie Gloria? Agayaman ako na lakong. Anya ti imbaga na, tatang? Jakmat maawatan. Agyaman kanukin ka anak ko. Agpaimbag kayo atap no ada ti katulungan ni tatang. Yakam mo no absubay pagkisigod apigsa. Anya kano, tatang? Di na kanuam mo, nagsubli pa iti sigo na pigsana. Ada kaasi ti Diyos, ante. Basta tulungan nyo ti bagiyo. Ay, nawaw! Respetuan kan ayatem ti kabalay mo. Di ka kumaagbalin anaranggas. Taamangan no iti udi na, katigayam tao akaguram timang tulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pudno ka di, Jackson. Ay nawaw, kasangsangpet ko lang, apa man ang ti pasungat mo si Kawini. Wan tagburburak ti darak iti indanon da kanyak. Anya tindanon dagan kaya? Pudno ka di nga itchat mo da di Amirasol, Mirasol. Asino ang Mirasol? Ni Mirasol at tagalaod, Asino kumapay nga iti sabali? Saan ba? Abay ko mga i-chat ko. Kat awan mo't napatag nga ibagakin ko na. Amay ko. Abay ngagsipat ka ngay. Saan asyak ti ululbudam, Tanabasak dagiti chat mo kan kwa na. Impabasa na kanyak. Jak mo ako sunadam gayam day chay. Dayjay lang kayam. Awan dayjay, Winnie. Ang angawak lang ni Mirasol. Ngam si katipod nung ayat ay, Winnie. Promise. Promise tarupam. Ibatik man pa iti apo ko yun, nanang. I-deliver ko ti Shanghai kan chili paste ng order da. Ay, wood mudtoy ti apaw. Agyaman ako unay, nanang. Aguray ka. Apay akas na ti itsuraam. Nagsangsangit kan samay. Ay, awan da ito'y, nanang.
Okay, aklaang. Saan ka makapaglibak kanyak? Amamukan anak ko. Ni Jackson ka day ti makagapaw. Isot nang pasangit kang ka? Kinapudno na. Ni Jackson nga agpaiso na nang. Kunak tumay. Anya ti inaramid na aya. Nagbabae manan. Ichat-chat na ni Mirasol at tagalaod na nang. Anya? Naimbaglaangan ata na nakam ababae day siya Mirasol. Nood dagayam ti sabali akursunada na. Itid mo ti waya-waya na. An-anwam ti lalaki akasta ti galad na. Sayang laang ti luwam kunak tumay. Angam kasano ak ngaymot na nang. No kasta aklasit lalaki ti maasawam. Awan lat ambok anak ko. Sigurado nga agkonsumisyon ka. Anyang ti si Dayo, nanang. Nay, adda kamot manen, Jackson. Umayak makipangan, nanang. Awan mo ngamin naluto ama ka ni Jabalay. Awan sa mo tin plano ni Winnie agluto iti kanin may. Oh, disi kan ti agluto. Apay ngamin nga iyor uray mo pailaang kankwan na. Saan ko trabaho ti agluto, nanang? Sipon nagdin na kami kat iso amin nun. Italaang asaan ang nagluto. Tanasakit tinakam na kanya. Anya manen ti naramid mo aya. Apay ang nasakit tinakam na kan ka. Injat ko lang mo't ni Mirasol at tagalaod, nanang. Anya, iti anya aga po ngamin nga ichat mo ni Mirasol. Kat amumot nga da ka relasyon mo. Awan laang mo't day kanyak, nanang. Pag ang angawak laang mo't ni Mirasol. Kasano, numauma ni Winnie, kat panawan na ka. Saan to mapasamak day tananang? Saan akayat ni Winnie agsina kami? Ngamin, amuna siya laang tilalaki ang nangaklon ganwana. Anya, Puno mo't nanang. Siya laang mo't tinaturod ang nagdadon ganwana ora amok amay samot na single mom. Uray mamin anong pa'y alukwag. Sa anak apanawan day jay, tamabutang agmay-may sa nanang. Ambaw, no anyat is istoryaan ni Jackson kadagiti kalugaran tayo, anak ko. anya manen nanang. Uray mamin ano alukwanda ka, kat saan mo kanu akabailan apanawan. Ta isulaang kanumat tinangaklun keng ka, uray sigunda mano ka. Anya, Di mo kanu maaramid ti makiwin naswas keng kwana. Takabutang mo kanu ti agmaymay siya. talaga nga agraraman da di lalaki ah. Isumot lagayam anagado ti babae nga itchat na. Tigayam adday ti panunot na at saan ko akabailan apanawan. Wen ata sigunda mano ka nga rod kanaw. Saan asyak ti irurumun da di lalaki. Takinkinan na ti kwarta ang nagrigrigatak nanang. No siyak ti sika, isinam ki den. An-anum aya ti kas di alalaki. Proud launay mo't iti bagbagina. Mangan kan. Ah, Nagluto ak iti naimas asidaam. Mangan ka, tapno adda ipigsam nga agimpake. ay nawa. Anya kaya't masawan Winnie. Pumanaw kan iti dayto abalay. Anya. Agsina takit din. Jakon maanusan ti kasta nga ugalim. Daytoy ti laglagi pam a Jackson. Sa anak amabuteng nga uray agsina ta. Ngamin, agbyag kami latta iti anak ko nga uray awan ka. Aha, sino kumangit ito dumama kaanos iti kasking ka sigunda mano? Panagkunam ka de, kat adape lang mga klon ka. Awanen Winnie, awanen! Basta pumanaw kan! Jakon kayat amakita ti panagrup-rupam iti dayto abalay. Nawata! Na, kunaklakit din no asino ti simangpag si Kamagayam Jackson. Nagawid tanagsina kami iti dayja sigunda. Segunda! Sino kumapay nanang? Dayja Winnie Sigunda mano a babae. Ay nawaw, nagturod kamutin amang isawang iti kasta. Pudno mo't nanang, second hand mo't dayja Winnie. Single mom nga agpaisaw, nga mapangnamnamaan mo. Para makita, no dapay lang mga klon kwa nga uratan anak na. At dalatamot siguro ah. Asino mo't timayat ang mga asawa iti sigunda mano a babae? Asino matimayat amaki asawa iti lalaki adi na amot makontento. Agbabawin to dayja Winnie nanang. Uray pupuuton nyo. Adda ka di rason tapno agbabawi. Kita taamangan no inton madamdama kat sikat ti agbabawi.
Itaman pa'y nga awan ni Jackson dito'y balayo, Winay, anak ko. Awan ata, pinapanaw ko nanang. Anya, pinapanaw mo ko nam. Wan nanang, awan kamin. Ay nawaw, pudnaw anak ko. Nakiwinaswas ka iti dahi alalaki. Naragsak kayo mo't nanang. Awan kayon kin ni Jackson. Husto ka di tinangag ka. Wan nanang, awan kamin nga agpaisong. Ay na, agyaman ak launay Diyos ka. Ay, agyaman ak ta inikat mo ti lalaki asakit ti ulo ti anak ka. Ni nanang mo. Ay, no mo blaang. Inal daw ang madadanagan ak no saan kayo ang makitkita iti apawk. Nang runa pa'y kat day a Jackson ti kadwayo dito eh. Panagrup-rupa na pa'y laang kat amukon asaan ang mapagtalkan. Tulungan kan, Winay. Saanan, Joey? Nakababain matkan ka. Anya ko matipagbainam ngayon. Amangan no. Di ka matanagan. Tagpada tamot asinggal. Awan agungal, nutulungan ka amang bagkat kadagiti ginatgatang mo. Kasano anaamuam nga awan kamin kin ni Jackson? Siyempre, nagdanang idanon kanyak kaano pa nagsina kayo? Inam abulan ng tinapalabas. Pa nagsina kayo nga eh. Di mo saludsuden no apay. Basta kasjay. Nalabit asaan ada kami ti para iti tunggal maysa. So ana pasamak ti kasjay. Amangan no siya ka talaga ti para keng ka. Di nakman angawin si ka, Joey. Pudno ti bagbagakan niya. Di pa ako sunada ka, Winay. Kat ita, ta single ka manan. Saan ko nasayangan da ito gundaway? Narigat mat, no maunananak manan. Nasalaw ko ni Joey di tadalan itay. Anya ti inaramid na dito'y balayo, Winay. Sinarungkaran nanang. Anya, di mo ibaga nga agdat-daton day di alalaki kin ka anak ka. Agdat-daton nga agpaiso nanang. Nay, kita narigat ti mailawan manan kunak tumay. Sabali ni Joey. Sabali mo't ni Jackson nanang. Amangan no. Amuyo mo't dagiti dadakkel ni Joey nanang. Wen angam sa balimat ni Joey anak ko. No para kanya kat mapagpiaran ni Joey. Planok nga ruden ti mga klon kan kwa na nanang. No kasta ti kunam, suportarang kalat ta iti planom anak ko. Kat sapay la kumaata pudno ang mapagpiaran ni Joey. Nangag ko tinagan ni Winnie. Kabayatan ti panagsarita yu iti kumarim itay nanang. Apay day jay anak ko. Apay ni Winnie. Husto ka di tinangag ko nanang. Agdat-daton ni Joey kini Winnie nga ex ko. Wen ka numot. Inaklon nakit din No kasta. At dagaya man relasyon da. Ay nawaw. Anya kumaitaken ka no adda relasyon dagiti dua. Awan lat amok di ta nanang. Mauman tumutlaang da dya Joey kin Winnie. Kat panawan ng tumutlaang. negatibo mo't akanayon ti rumrumwar itingiwat mo si ka Jackson. Ibagbagaklaang tipot no nanang. Awan agbayag kan awan makaanos iti sigundamano a babae. No kasta ti kapanunutam, di mo iramraman ti sabali at tao. Inaklon mo matgaya man ni Joey. Wan, nobyok ni Joey ita. Api ka di. Ay no, patpatsem mo ti bagbagatay dya alalaki keng ka. Di mo laang maaklon nga adda responsable anobyok ita. Kamali ka idiimbagam nga awanen ti lalaki ang mga klon itikas kanya. Italaang dayta, mauman to ni Joey kunak tumad. Ay na, saan akasken ka ni Joey anya? Oh, pagkunamay. Nasaya at atao day jay. Saan akasken ka asadot lang arudan, babaero pa'y. Na, saan nakababaero niya? Pag ang angawak laang dagi dya babae. Ammo kunday tanga style mo, Jackson. Ammo ka, Jackson. Ammok ti ugalim. Anya launay, ayatin nakita mi ti dayjay awi ni pare Joey. Ha? Natayri ka pare. Apa akas dya babae pa'y laang tigat mo. Nasayahat ni Winay pare Jackson. Nagumaan ti ado alalaki dayjay a babae pare. Ex ko dayjay awi ni pare. Saan na nga imbagageng ka? Amok nga ex mo ni Winay. Ngam saan apari ko dayta kanya?
Anya, basta siya, ipatpatag ko launay ni Winay. Kaya't mo ti segunda mano asawa. No planom ti mang dadaal iti relasyon may salaang ti maibagakin ka Jackson. Saan kang agbaligi ti kasta planom? Ay no, italaang dayta. Talaga atangsit day dyan ang ex mo, Winay. Sino nga ex ko? Ni Jackson No kasta, kinasarita na kaday di lalaki? Wan, Kat, anya manin nga itin sa usawang na. kaya't mo ti segunda mano asawa. Kung nanakit din kanya. Ay nawaw, nagpuskul at talaga ti panagrup-rup pa day di lalaki. Ha, nasakit-lakit di tinakam na. Tadi na namnamaan nga dalalaki ang mga klon iti babae nga inruruman na iti kastaunay. Talaga ka di adi kag sardang si ka Jackson. Kasangsangpet ko lang nanang. Pang-aasiw man. Tasan asirmon ti pasungod niya. Aglablabos ka. Awan babain mo amang perperdikin ni Winnie kadagiti kalukaran tayo. Awan babain mo amang ibagbaga a segunda mano jay tao. Apay nanang. Anya ti dakas no ibaga asigunda mano da siya babae kat pudno mag. Anyat itang-tangsit mo aya. Tabyag mo kit day ti urnusam. Saan kat abyag ti ex mo ti bambantayam. Wano? Saan ka makamove on iso akasta ka? Siya, saan ama ka move on kinwinay? Ninanang mo nabayagan anak ka move on ah. Nupod ti bagbagam. Apay nga rod adi mo sardengan jay tao. Kalpasan ti dua taon na panagurnong ta. Matungpal mo't laang ti kalay sang arapap ta winay. Agyaman ak unay kan ka, Joey. Paraitan niya. Agyaman ak tauray anya pa apa ng dadaal ti aramidan dagiti tattao kanyak. Uray sang kaibagada a segunda mano ket adda kalat na. Dinak pinanawan. Gaputa ay-ayatin ka. Ay ayatan ka mat unay-unay, Joey. Ikarikan ka, asaan ka nga agbabawi asyak, ti inayat mo. Sa dino ti pa pananyo nanang. Ay nawaw, kasardawi ni kan Joey ita. Mapantayo Da kayo latan ti mapan. Anya, Saan nga agbibisinan niya? uray di mo ibaga. Amuklatan, Jackson. Ninanang mo. Amuklatan ama ditiriknam. Ngamin, adda lalaki amayat amang ikalay sa iti babae nga indadanes mo. Nagasat launay ti anak mo, Marigoria. Puno launay, Maray. Nagasya, tanasaya at atao ni Joey. Inkasar na pa'y ti anak ko, nga oray sang kaibaga ti daduma, asigunda manaw. Nasaya at kan nagagatmat ngamin ti anak mo, Maray. Uray no nailawan ide, kat naurnos na mo ti biyag na. Ni Jackson ngay mo't, Maray. Kaano mo't ang mga asawa? Ay, jakman amo iti day di atao. Insukat mo't tinubya na at taga-kabangibang a barangay. No kasta, awandan kini Trina. Awanan amaray. At damutan sa bali ang nubyo ni Trina. Ay nawaw, kaasimot ano kasta, Maray. Nakarma day chay. Kunamlan asino ngamin no agsasao. Anya ngay ita. Palpak mo't ti love life na. Agpasada ka kadi ita, Joey, lakay. Wan bakay? Apay ko ma? Ang mga numabalin nga idagas mo ti order ni Nana Lorna igibalay da. Anya ti order na kin kaya? Siyanghay lakay. Isupay kumamot day jay, Isagana man raw. Taidagas ko itayanda. Agyaman ako nay, Awan rumbo nga pagyamanan bakay. Agas sawatan. Iso rumbang lang ang tinulong ta. Ayun gaya. Ibatik ti silpon ka. Paki-charge mo taw. No adda ti kurintay. Nalubat mo ngaminang. Saan mo nga itugot? Saanan? Saan ka amadanagan no pakibiyangak ti cellphone mo? Anya ko matipagdanaga. Katawan mo't ilimlimot ko kan ka. Isaganang kitday. Ti order ni Nana Lorna. Tagrubwatak inton madamdama.
Anya tinaramid day dya a Joey dito'y balay, nanang. In-deliver na ti Shanghai nga order ko kin ni Winay. Apay ka day. Ha? Oh, makitam. Agtintinulong da nga agasawa. Ne. Kaslad taman kahit yung asawanan iti kastangay bagayo. Si kakumati asawa ni Winnie ita. No inaramid mula ang ti pagrebengam. Napalabasin day dya, nanang. Awan pagbabawyam. Tila salasaludsutin nyo ba? Anya ngay ita. Si kamot anatangsit ti saan anak kaasawa. Si ka ti agmamalas. Karmam lakit di dayta iti inararamid mo kin ni Winnie iday. Ni nanang mo. Agtanang ka ngamin. Agpanunot ka iti maminribo. Sakbay nga agsao ka. Wano aramidam ti may saabanag. Di ka aglablabas tani. Nariga ti makarma. Ay, nawaw! Di pa nang ibabain, wano pa nang idadanas iti padam a tao kat saan apakay dayawan. Laglagi pan tayo kuma, at itao amang ibabawan no mangidadawn, kat isumat laang ti mangipababawan no mangidawn iti mismo a kinatao na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ano ang tapala ti dilakay? At dalaramidak iti bakante alote bakay. Ay nawaw. Apay ako tiyang manan katriri nga ruday di adaga. Arabidak kit di aparadaan. Tapno damot pa kay ranudak Inton madamdama, day tamanan ti pag-aapaan nyo nga agkakabagyan. Siyempre, ilaban ko mat ti karbagak iti day di adaga Itian niya aga po nga agpaabakak ngay. Unangam urayan tayo amalpas ti hiring alakay. Ay saan? Numauray pa ilaan. Kanong tupay nga rod. Ang mga numano atawin pa iti mauray. No apay nga main adi mo kayat apaggudwaan nyo latan nga agkabsat. No imanugot ka kumaidipay o dinalpas ko man. Saan na mabaling ko nga rod? Kukwak day di adaga. Tas siyak tinang ipatawidan day di tatang. Iso anawaya ka makaramid no niya tigayat ko. Ijay samot ti pagparparadaan ni Rafi aka anakanta. Awan bibiyang ko iti day di Rafi. Isumot ti makamong agbiro kiti pagparadaan na. Ay, awanan, sigurado nga apa mananday ta. Amum anapudot ti dara ti kaanakamkan ka. Karkarwang pailaang nga main. Nanang, pagbalinin mo tinanggal tayo di aparadaan ti dagayaw. Di mulatan ni kaskaso ni Uncle Mau. Ang mga nuintun madamdamakit, paritan lang agparaday jay. Makisarita kalataan na saya at kang na anak ko. Adamot karbangak iti day di adaga. Naagumot ngamin day jay kabsat mo nanang. Ape ngamin adi na kayat apagguduan nyo day jay adaga. Ti kayat nakatbukudan na lang. Urayan tay latan no anya ti resulta ti kasaw. Makapaasar day jay alakay. Gaputagul ulimag kayo. Kasi jay matin taramigan na. Ay nawaw. No makiapa ka kin Uncle Mau saan matlang agpaabak day jay. Isupay kit di apagsakitan ti ulom. Di na panunutan na lakayon. Dandanin tapit na. Ay saan anasaya at ti kasta pa nagsasaum anak ko. Madiman ti kasta. Pudnungat nanang. Lakayon. Ngum naagumpay lang. Maitugot na nga ruday ta adaga no matay. Anya ti kunam tedi. Iparadak ti talo-alugan tayo iti bakante alote bakant. Naa,
Itian niya agapo kat nalawa mo't ti arubayan tayo. No saan ko nga ramidan ti kastoy? Amangan no tagay ko ang damutin day jadaga. Unay kalaki di mo'ten ayate di lakay. Praktikalak lang bakit? Di mo la maitugot day taadaga numatay ka. Iso amabalin ka di ka agbalin anaagaw. Saan akinaagom ti kastoy nga aramidag? Ilablaban ko lang ti para kanyak. No iman nugot ka laang kuma paggudwaan nyo nga agkabsat. Dinasaya at kuma. Awan kuma ti pagparikotam ita. Tinaibagan ni tatang kanyak idi si bibiyag pay. Kat siyak ti pangipatawidan na iti dayjadaga. Adda pa managnag mau akas ta ti imbaga ni tatang ken ka. Amangan mo't no agar aramid ka laang. Tilogan mo ngay anak ko. Imparadak nanang. Ijay. Iti dagat iti apong apag-apahan nyo kin uncle ah. Ay nawaw. Ang mga no agungot ni uncle mo no makita na tilogan mo, Ijay. Ay nananang, sigo din nga iti pagparparadaak. Abay ko mga iimot na ngay. Paradaan tayo amin day ah. Amumat ti ugali ni uncle mo. Nagulimag tayo idi pinulatan na ti kanal. Tati ko na nakitdaga na day Ita, agraman paradaan, iparit na. Jakman amukin ni uncle mo. Ngam sigurado ang makaungot dayjay no makita na ang nagparada ka, Ijay. Anong san na ah? Tawan daduma pagparadaak nanang. Saan mo't amabaling agparadaak dita kalsada? Kasino ba't nga tatiawanan bay na nagparada diti paradaak? Cyril! Apay ka di tata. Asino takin ko ko iti dito alugan? Amangan kunak ngam amom. Itala nga nakitak dito alugan kat. Lugan ni Rafi akana kam day tata. No sa anak nga agbitot, kagat-gatang day taalugan na. Anya? Apay ka di tata. Awanon bayin day jarafia. Asino tinangibakin ko na amabalin na tagparada dito'y? Agraraman day tatawa. Kat no sigud mo't adita ti pagparparadaan na tata. Saan nita? Anya? Mabit man lang. Takasaritak day tatao. Rafi! Rafi! Humol ka dita! Apay ka niya kay. Nakalalao kayo. Kat maturog ti tao. Asino tinangibagakin ka amabalin mo tagparada iti parada, ha? Ay nawa, may paritan tagparada iti dagaday di apaw. Awan karbangam nga agparada ijay. Tagikuan man ngamin ako na akon. Ikatanday di alugan ijay kunak ni. Nawaya pa'y mata. Ikatam mo no? Nalabasan ti kasta kinagom yung kal. San asyak tagal kalabanam? At dakarbagan ni nanang iti day daga. Agpada kayo lang. Iso adi mo ko na atagikwam. Agraraman kamat. Kanayon langan nga agiskandalo ka. Anya ba na hindi mapaspasamak di taoy? Bagbaga am ta anak mo si Kamerse. Awan babay na nagparada iti parada. Nalawa pa'y mo't ka ba, guys? Ay, basta! Ikatanyo day di alugan. Tanusan! Sigurado adi yung magustuhan teramida. Nakababain launay ti kastangar aramidin nyo, Teddy. Nuagol uli magaklaan. Amangan no dumakkel ti ulo day di arafe. Agparada laang apay nga iparit mo nga main. Wan tamangan no tagikuan nakit di. Ay naapo aya, Teddy. Nakababain ka dagiti kalugaran amakang kangag iti apayo. Awan bibiyang ko kadagita karuba. Ay nawaw. Apay, isuda aya timang palpalamot kanyak. Saan man? Day taadagalaang ti saan nyo apag kinaawatan. Man nakibiyang tumad day di arafe. Una takabsat mo ti inana. At damat karbangan da iti dagaday di tatang. Talaga kit di asairo day di kanakak Kat oray si kamag, may sakamot asairo no daduma. Hay awanan, nakababain manan kadagiti ka aruba. Kasanumot ngamin. Naagom na angkal nanang. Idi si bibiyag pa'y naapong. Ijayan ti pagparparadaak. Itangawanan na apong. Iparit na kitden. Di mat imbagak keng ka, adi ka agparada, Ijay. Sa dino nga ro ti pagparadaak nanang. Awan mo't nalawang arubayan tayo. Alangan mo't adita kalsada ti pagparadaak. Wano saan? Kasaritam kumapay ni uncle mo, anak ko. Nagpakada ka kumapay, asak bay ang nagparada ka. Ay nananang. Itikas diya kinaagom ng Uncle Teddy. Narigat ti makisarita kan kuana. Sigurado adi na mo't lang ipalubos nga agparada ak ijay. Di ure pa ipakadak kan kuana. Ay, nagrigatin ayati kastoy. Nanang,
Ilaban nyo mat ngamin ti karbangan nyo Di kay agul ulimag. Di kay agpaabak iti naagom akabsat yo. Asino ayat ti akin kuko iti dayja adaga na Mercy? Day di tatang pagguduan mi kumakinti di akabsat ko. At damit gayam karbangam ijay nana. Waan ngam ti kayat ti kabsat ko kat bukudan na. Anyan ti kasta agalad ti may sa akabsat. Wan nga rod na kong. Isupay ki di ti makagapo no apay anapudot ti dara dati di ken Rafe iti tunggal may siya. Kanayon damit ngamin nga agsubang nana. Italaang manin akin maruda. Dayta para daan manon ti makagapo. Anya ti desisyon ti korte ayan nana. Awan pay nga raod, ngam no agpakumbabada kumaadwa, no awan kumati na agom, awan kumati riray. Talaga nga addadag iti kabagyan akasta nana. No dagati saritaan, uray kang mali ti ilablaban da. Sige latta. Nangiduli nam iti tools ko bakit? Apay man ang tituls mo si Katede. Adala tarimaan. At day ti salas, kita iti asidag ti sofa. Okay. Numapan ka ijay, pangaasim tadi ka makiap-apa lakay. Depende lata, bakit? Anya depende. Aramidem ti maiparbeng lakay. Tani, lakay kan. Agpakumbaba ka kumameten. Kasano, no damanan ti sa iro aka nakakijay. Di yulatan ikaskaso ti tunggal may saa. Depende lata. Kontrolem ti bagim lakay. Saan kumangamin ati kinaunget mo ti ipangpangrunam? Iti kasta, saan kayo nga agsubang iti kaanakam? Uray mo't ni Rafi. Madi ti tabas ti dila na. Isu nga rod aliklikan nyo pailaang ti tunggal may sa. Takasano no agkinabil kayo ket addamadang ran. Rafi! Rafi! Happy ka din, Cheryl. Mapan mo kitaan ni uncle mo ijay paradaan. Maat-atakin samot. Anya? Agawa tama nga no anya pa iti mapasama kan ko ana. Diyak matamu ti aramida. Anya tar aramido na ijaya. Diyak mo, mapan mo kitaan. Amangan no masapul ang maitaray ija ospital. Agawa Siya di no tinaggapwam Rafe. Intaray ko na Uncle Teddy ija ospital nanang. Anya, apay ni Uncle mo tiday, anyat napasabak kang kwana. Jak sigurado. Yung kaslati ko nadakat na atake ka no. Anya, amo ka din ni Antim sa bilti na pasamak. Amo na nga intaray mo nila kay na iti ospital. Amo na nanang. Pinanawak ijay. Isuda mo ti makaamo ijay Ni Uncle mo ngay, kumusta ti kasasaad na? Ti ko na dagiti doktor. Adda kanumaten iti natalgid a kasasaad. Yung masapol ang maobserbaran pa nanang. Kunaklakit din no anya tinapasamak kang kuana. Pagyamanan tayo iti Diyos, ta nailasat na latta. Kumusta tirik nam lakay? Ospital sa to ayan ko. Wan ata intaray nakatika anakam dito uy. Kanaka. Asino kumapay nga iti kaanakam? Nilaang matrafe. Naimbaglaangan atawan da kas anapasamak ka. Kasta ka di. Pagyamanam launa iti kaanakam lakay. No saan na ka nga intaray? Amangan no naustel kan ijay. Kata, ayan na ngayon. Nagawidan kasaritam to no makarwar ka dito ospital. Agyaman ka iti personal kan kuana. Adan sa matan dahil da jay alugan nanang. Kaano lang ang anagatang da jay. Apay ka di aya. Saan matan ang ma-start? Nay, apay ngay. Makapasar nga rob. Sapay adalakad ko yung bigat. Ang mga noadam mo yung expert ang mabalin ko apag patulungan nanang. Ni Janri kumangam nagpasyudad mo't itay agsapa. Awanan sa balay nanang. Ni Uncle mo tidi nga ta. Makabulan mo't tan tinapalabas sipod nakarwar iti ospital. Kabailan na mo't siguro timang tarimaan iti lugan. Ay nawaw, mamati kayo mat at tulungan ng Uncle nanang. Kat no kaguram iti tunggal may sa. Anyat amom ngay, ang mga no nagbalbaliw mo't ni Uncle mo ta tinulungam iday. Saan nanang? Ang mga no agsubang kami laang.
Anya lakit di mo day taluganan. Di mo tin matarimaan. At ang samat parikot mo, kanakan. Ay, da kayo mo gamang kan. Nan ano tilugan mo? San nga rod ang ma-start angkal? Jakmot nga rod ang manuan niya tidadahal na. Kitagman, kanakan. Ang mga nodalaang nakuti dita. Sigurado kayo kadi angkal? Sigakit dimat. Siyempre Aglisi ka. Tay patas ko atarimaanin no matarimaan ko. Alaman nga rod angkal. Tulungan nakman tanay. At dalakad ko yung bigat. Kit usarag ko matilugan ka. Nalpasin, kanakan. Ipatas mo man lumayatin. Ah. Ah. Apay ta. Mayatan angkal. Naimbaglangan ta tinulungan na. Una, kaputa kaya't kumati bumawikin ka, kanakan. Tinulungan nakmat itinaatakeak. Iso bumawi akmat kan ka. Ay na. Agyaman aklaw na angkal. Dumagas kayo pa balay atag kapita yo. Ne, saanin, kanakan? Apay nga eh. Altapay nga mintaramidag titoy. Ah, tinasayat. Gumata aklangan iti soft drinks di tayo store. Tagmirinda tayo angkal. At taking ka tayo, kanakan. Di kayo pumampano ah. Urahin nak dito eh. Isublik ti malukong yun, Nana Mercy. Agyaman nak, Shirley nakong. Wangayam, nagpinnakawan gayam ang darafi kan tatate di nana. Ay, jak amu anak kong. Nalabsak ngamin ida nga agulitag itay. Kat nagmayat ti kakatawaan da iti paradaan ni Tata Teddy. Aya, Una na, anya ti pagsarsaritaan dangay. jakmat nga rod maawatan no anya nana. Nangagkulaang ti katawa da ado ha. Ay, kat nasaya at ano saandan ang kagurat itong galmay siya. Wan nga rod nana. Nakababain mo't ngamin no kasta nga agapa da. Tawa nagpaabak. Launay anak kong. Kasla ubing damutan no kastang agap apada. Di da pa yun maanawa no daduma. Agmerienda ka pa'y lakay. Saan pa'y analuto ti karne aginatang ko? Sana ka mabisin, bakit? Ay nawaw. Kat no saan ka anangan sakbay arimwar ka? Nagmerienda kami kin kanakan Rafi, tay. Ha? Pudno ka day? Uwan, bakit? Apay ka di. Saan yun akagura ti tunggal may sa lakay? Saanin, bakit? Nagadungarot tinagsaritaan mi, tay. Isumot lagayam anabayagan ka? Una, tadungat istorya ni Rafi. Oray siyakmat. Ato ti istorya ken guana. Nasaya at mo't no nagpinnakawan kayon. Madimot laang no tong palbiag nga agap-apa kayo, gapu iti da ita adaga. Uwan nga rod, bakit? Paggudwaan nyo kiti nga minan nga agkapsa, tapno awanan rire. Uwan, bakit? Kasaritak to ni Mercy akapsat ko, noon niya ti may bagana. Kasta itad mo mo iti para iti kapsat mo. Darigat no day ta adaga, ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan nga agkapsat. Ay, nawaw! Itid mo ti umno wano husto para iti kapsat mo. Di ka agbalin anaagom. Ngamin, ti kinaagom kat mabalin amang perdi iti nasaya at alinangan dagiti agkakapsat. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.